Kwa tau former deputy governor Michael Jawa tautena, ku former ruling advisor tautena, Landau, kwa tau honorable Nyoko tautena, Nyong Maraj, Olana Nyong Maraj, Jang Ngeke Gavi, Ula Wan, kwa tau honorable Warmawaj, Dr. Warmawaj tautena, ku honorable Kajbe Ngiren, is okay. Honorable Akit, Kula Honorable Dole, deputy former deputy speaker, Kula Honorable Yat, Kataone, and Honorable Tabanera, and Banyan again, and Tego Kula in honorable. A honorable Jagalan is seen what a honorable you call, Honorable Fugu, Bol the book, Honorable Michael Yaminiel, Honorable Chabin Urok. Honorable Ajalo. So please, you are welcome. So, Ranka Honorable Ben, Ranjan Gam, the better call. Ko Kojitana, because the Banglo for the media, for the area, very important. Okay, over the encounter in the like Channel Colorante. So I tried by volunteer count and get a computer taken a projected. Okay, ideas given on them. So the agenda is still subjected to discussion. We agree. Day one, day two, job, and agree to him. For day one, I keep a call. Day one, call the job peace and unity of the use. English, then you're quite got again. And then toy kit. And then they get quite got like a yakalo go chopping, go in out of zone. So unity the use, and I keep do discuss on tape, but we pull a conclude manner. Shanzamana quite that one tape. There are anything. None one of the causes of disunity when I take it. Kalo Kana, why Kaka take it. Taban the town and disunity. To leave one Kagalo Kaliu, and talk a little Kanawan, a Jandar Yokan disunity by. Fakadong Yok, Kilo one day, Kakal election don't one. No bad team of Tabanial, they ran and ting a choda cake imping, Chanene, a chickatiam, Kuran will lay and then Jota Manago, Kanao, they got the Nadirani and their town of here. So Kanabuto, Kayuk, Kilo discussed yesterday, what you will run, they get the lane for your unity. That is why we have peace and unity. A peace and unity, the Kajitor down, Keolo will run Kagare. Victoria Mashar Kula President Salvakir. Ke Pisca. She was beyond K bad peace. Back long. They all go back or the cold bay. So can I go on there? We are first agenda book on Loy conclude. Check election or let them pay Kijuel on the end. They pay Kijuel Kalualki. Ninke election and then how they are conducting the London Moktab. The Kayak Tinkle Road what you could take it and a little bit on we could be specific. I shall to make it easy. The level of luck can be dealt with for the two. That is why we are trying. I shall make a lawyer. NK Kabia Katwingla, Kichian, I get them more to feed day two, which is today. Tabana Jagi culture, Sunday culture, Kakabagwell, a Kanman wiki for the promotion of our culture, Kanman culture. Or which part of, or which practice in your culture, and we below promote, because culture did it. Like in the back to point me, and your God below the younger culture, and we agreed to promote our culture. I can like a book discussion, Utunku, Kona Kating, a can one below, Kilamate, and Yamate, talk in Yamato, get the law, get the filler, get John Canada. Nunde ko baya kating with biria ke culture ke culture da ke values ko ke promotion which bijan nyala go taw we existing nde ke jam ke we bi dom no so ka we bi ta ke jam ke jam ta ke ke kan on we bi martin ko loy ko jo ni kin garang ke kin miskala ka pole natural resources and environment economy of Panaruu ke man kai Short James, the material that you tell because someone can't limit it on day.
bây giờ cái natural resources tàu là environment cái này number 2 cái này cô jaloi discussed something to do with environmental protection you can only below recommend for oil operating companies for Minister of Petroleum for oil government what do you recommend to preserve your environment that is how we are going to discuss it or what do you think the environment will affect or will become correct in other words especially oil operation the main thing specifically because we have different natural resources heat natural resources number 3 education challenge and role of the youth to lay open education number 3 ke which book jam kan ngona ke tinga ke tok to bye bye ko ngole below ke use ke contribution like I took a good call yesterday when we talked about education ngole bag low ke ting bye no yen way ko ke chin mat to support the education so that is number 3 let look back for the conclusion kabutial le ka got ke tangible conclusion I think ke de chan ke wat ko ka kunung de ke chibat wala ke merkin you are welcome ke we both can agree how the agenda ji koi got ka chokopin so you are welcome for the first introduction and agenda ka wala deran de ke thing contribution from the youth from all the attendants ka yonda ko there ke karang loy ko chi akara ban ne so any contribution yes shukran de fursa kidogo ibalo suggest concerning disunity topless kwa balo check ke tournament ku ke twe kura twe de golan ko ate ate ke kate kura de mugata kwa de mugata de dera ni lu da ba masalan fi Facebook wan a chugwa la teke ka wet kula kwen ko kura check da wet wa je kura kwen kura ke de jangben so I do discourage playing on the basis of clans and counties. What do I suggest as a solution? I suggest creating of clubs below Andy Loy, like a man I will get on a day, like a man quit, like a man who will call, man who are get off Fimuntaka Muslim Finadi, Menena, Mashaka, a big loot gala, let take a gay Nadi Kaganadi. Like in the leper game, the leper, the poor game, Koika, Kabia, Gan, Kula poor. Asasiya ke wala loy create could be mashakil shukran biram ko no warko marko ya use ban what ta ba ma ka da ya pa for the first time move your arm use ku ja ko so ka lai la na ko cái tin về ban jam tin các bạn cái bằng education là unity nó nong cái tiếng về bậc mà thì là nó cho bây giờ đó rồi là chả nên chắc cái quê của tôi là bên nhưng để cái là bị làm đôi các mình tin cái là cái mà ra rồi bao nhiêu cái thì cái áo yêu mà thì bây giờ unity boy use các bạn cái cho unity cho automatic cái kia rồi thì rồi cái unity cái vật gió cái rồi gió cái vật gió I think ở đây đó nó chỉ quay cái vậy chọn cái rằng cái đó bé cái gì vậy là đấy là nó cái chi rong ngắt vấn đề lớn lắm cái chi lọc lên các bạn bị mình check lọc chi one of làm trong mấy chiếc phiếu lắm nhỉ các bạn đông được win cái win gì đi không nhiều cái đông lắm chơi yên cái rồi chỉ cái yên win cái các bạn kể cái gì cái thuộc lôi cái phiếu nghe cái phiếu đi được chỉ có bé mình đang nghe chúng được đâu vậy ra nó kia luôn đó cái chọn cái thằng luôn đó luôn nó bạn ra nó lấy vai bị cả bất kể là chỉ nhiều cái bên này nằm có ra như luôn là cái gì ở đây đi cái chọn cái thằng luôn là rồi cái bạn này lên bên bí ra thì nghe cái vấn đề bị nghiêm của bé đóng nghiêm thì được cùng nhóc cái bên đấy có ra nó luôn là luôn rồi cái gì ở đây đi cái chọn cái thằng luôn
cái chọn cái thằng lôi rồi đó cái bà riêng của lên bài vì cái beri unity ở bên đầu cái bị chơi được tục so ra này unity bên lôi nhớ cái bên lều so cái tin này cái mà tin bằng unity nếu unity lôi cái bị giờ cái use lắm nó sai suy là nhớ cái bên bài ông yêu cô thâu cái sẽ tập phải các bạn cái tin cái mà tin bài cho lôi education cái tin cái mà ra chỉ để suy là nhớ cái các bạn cứ cho unity cái là nên do các bạn là nói chế ra nó bên đi quanh chế ra nó bên này leader chế cái nó chế nó cái ra bên này leader we are all leaders but they cái cho true leader cái này ông bây giờ cái chuyện là cái tao bảo này chế cái negative cái vấn đề cái thứ hai cái gì là nó cái cho good manager chế ra nó cái resource cái ngay mua cái biết và cái cho good manager cái ra nó cái coi ngay một bị cái coi tạo vị trí Iran là nó cái hôm nay vậy thế đấy rồi lôi cái chế ra này bị leo đi so cái này cái vấn đề unity bài cô bài cho cái việc bài cho Martin các bạn cái idea các bạn education nó cái việc bài cái loại ati bằng unity như tôi tin cái việc bài education wo ko use các bạn cái training nó quý bị đa các vấn đề gì rồi bài quả chẳng một cái kia các bạn ngồi kia coi nhìn các bạn là culture ngồi kia coi nhìn so coi bài vấn đề ngồi đây still là đây vấn đề ngồi cái đào cà phê quả chẳng một cái kia nhưng mà coi chỉ đó bài cái ảo cái gì đó coi chỉ đi use giá coi đi cái bài giá government bị năng institute vấn đề là bên nào vậy ako là thân để coi vấn đề vấn đề school vậy với cái bài của đông của coi vấn đề có coi vấn đề professor vấn đề drill scholars với các bài của chỗ là cái bài đó nhưng đã nói chế bài và đã nói bài cái đâu đâu chế qua cái ở bên với cái của chỗ cái của bao nhiêu cái kiểu ấy đang bị đa coi vấn đề chứ mà coi lên vấn đề chứ tôi cũng dạy coi có vấn đề ra với cái bài với cái kiểu gì mechanical engineering cũng ngon and the rest bị đa coi vấn đề kiểu gì cái bây giờ ra bài đi vấn đề community vấn đề đó community gì bị đa cái chỗ Karam training we are going to quit training các bạn có cái cho leadership and the more people are civilized what đi bị cho bên của lắm nhạc kia cho bên của đồ có use at least để thằng ta có so cái việc mà Martin cái băng đấy cái này chẳng bao thao với mình các bạn use ở cái nằm đi cái các bạn sẽ đồng vấn đề chứ mà nên cái đá mình đâu có lá xe đem mình cái giải qua thôi các bạn đây cái view thôi cái này ảo với Martin bạn đi coi Thank you so much. Vâng, tập để chấp nhận Panaruu. Bây giờ phải chỉ cầu cũng mà Panaruu cho bên. Của elders bây giờ mở qua, vấn đề mở qua bây giờ sắp bắt cái mua để bên. Bây giờ cái mua thì anh nhà đi, bây giờ đi là Panaruu. Anh ra anh khai nhà này cho toàn nhà này mình cho là cái na. Anh em mình buka đang ngầu, dumba. During college in Badong Namlialit, Chichenok tip, one a call, be on your beer call. Later on, along the Mata Bishabab, Jaya Shabab, wet take it when idea that she might be woman in Ninkari week, one a call will call. A deep weapon, she ran getting glowy, get a correct, who got a differentiate. Lui cũng là appreciate cái điều kiện lôi, cái danh của cái đấy cái lôi. Cái nhà mặc trap đại chuyên nhiều cái mùi yên, cái gác tiêu của tiệt mặc trap bị cái nhà của pha trên cái điều kiện nhiều đồ cái con. Cái giang mốc tin cái vấn đề cái dia conference, ở đây bên cái award cái tre cái đấy nó tại cho nên vô nghe tin. Okay, biểu cái này, cái bài Panaruu. Ini sih kau jadi jika ban, kau ni mit, kau dia sih kalau loi, kau ni sih kau kau sih ban itu ni. Today nak kau jam kau buat, kadik berkarang ngai loi nak jamu kau di pun tak ambil lagi. Conference adik, but tadi kau jadi loi organized one, asyik di garaj. Okay, le maktab dah cuci. Kau sih kau tu karang di one, jadi kau le kau jadi ban loi, kau sebab dom tu tiap budi.
le what it one ku dich I mean the bad sorry le what it one ku dich ti chi elders chi ke do chol ka chi do ben to bi long bia kene ke the elders ke non lo na ko isha ba bi go evaluate tre ga yindi ke ya ti wana ko non chi ko di community da chi ke mi o furusa bi ke jam ne kon ko oi je go evaluate ba cho kan cho kan thol e culture ye lwe di den ko chok yo ba ka call den ye last day de call de ja call den je ke jam je ge we mit culture da wani ko lo la atel ke go ga la wan ko nya ke go cho le e a cho no ten ko lo de wa awan chi ke ben we ngak tak ka so ba le ke ko ti ne ke re wo ko sha ba no ko ja jam chu wo wa ke chu ti ga bi go le o ngam bi en yo lo evaluate e to ko di ka ku ma chi ben to ten ne ko ke ki youth London changi ke kota bi ngemden ike lu participate ke shabab big contributions ken ke guting no ten gulo garbe de je ke no special chance side kole kaja ke me kota let ken ke ye ban ama ko nte to pe private sectors je ke gam pursa de nte bi ke ko jam ango de lu evaluate de ngai so ke de two chances e ken ke ya ting we bai long beyond the culture Madam, about the way touch Ben Labade, Cozy and Catan and be a busy. Quarter and good quite did and she don't make up a canon and quite go by 5 million lois. In Kakan long Biagan, did cool misunderstand what a special chance in Chikaman. Culture, I said diction quite did a thing, around in the Illinois guide. While quite did one community, Jog Wallen, Una Jai yet, at only one of all of Hatching at our time, which are Wallen. Luca, Panto didn't take it on one of all, which are quite difficult to take it away by. I think culture will be made your move with your will like a play and didn't culture and in your opinion. React the culture that a kid the pay, Ukajiria, Uberia. Ukapol, you want to put your and Jack Tim Namzadu, Yakupol, where and Bagayaki, Bar and Yaki, but what I told method Panaruu, who by video academy. My little woman talking Kiria, and not Bokamana Jada. Young Nichola don't wait with San Young one, called it very clear. When the H. Ben Yoga name. The chicken by the second matter when we Jimmy, take your words plain in a broad way, according to Donathan and your dead. Then a king, I think you are a bike. Nipe Gama said talking. Say, Tom, wait, take a thing day. A sing with a sick deep book to a get a garo. Made the shepherd dome. The girl did, but I a parke, Koge, with a man. I mean, with your query. Well, quite did I ship you. Okay, I see you won't tell me. Take a coach. Getting me Janian, make a one to the number, the numpendo. We get a long move again. I made the share die, the winter quite some waiting. Well, you get a ship one. Take each other the vote. One young man of it deep. Get told, then, it's only Changa. Come on, your will, echo your will and Mandy, change and let you come in the Mandy Yakorich. Let the Dayakorich, we be no day, capital. Kaida, let me then wear Kaida there, and a dog. Bet you come tell your ear when you're going to say it. And let me the little here under you go. Tempting the electricity. Can I can where quite equal. The chapel and something more. Coco tempting the oh, where I jam and how an enemy had to wonder. It's all with you. Jaward cop. And we culture. To Pajan culture, many by your pension. In some years to come, culture bring a more away. No question here, let the dog not go what I know to one of open whitey. Jam who will come in the idea of one, and I did all. Kajiria culture they kick it, actually, we put a more goodbye. Don't drink your tinkery, long beyond the culture, take a attack. Attack about what your example, Chico, cultural ruin. Nhắc đến nhau hoàn chỉ cái điều quen với những cái chuyện jam, hay bên ông niệm được. Nhắc cái one of our elder brothers. Quran, Iran trên nắp, mình xem về phút giải khi cho quân nào, phải coi cho quanh niệm. Cái cặp pin này ngó đến về cho phút giải ra. Để khi hoàn đến jam, before khi jam này khi đến job, cái chuyện là hồ loa, we wait, jam the public chỉ cái này chăng ấy. Anh nói là jam là vào đến, you have to understand me. We fail to understand him. One of all. One changa jam chak chak jam nung thai chilo, boko jeloi bu chen that. That thing is part of the respect to loy lost
in our community. Randy, Ujani, the 3 old and Janti. Egata, one of the cultural values you can well lost. 2, communication, the pain, I about. They are quite deep. One panel Yankee and wet in Chihuahua, Yawonin, Marandi, Yawonin. The German, what you have got to like in Montino go wet to the quite bedi the wo. Parandi the woo. Lobdo, it's in the Yogato. Ben, we will learn that I eat. You can't inquire away. Only ye take a talk, talk about we die, talk about. When I say, get on in your million to be around it. Like in Mandijamu, which you can be pink and I got to. You can see a part of the culture you have to know. Buloy restored, Buloy Metan, way Shabab. Through I did what you got on tin. The king went care the wound, which in thought in a cardiac, she not 20 on them, but can only take up. She more care India mania, India witch, you know what in a cat. Like in Montana, more jam and a what you need. Well, wait, we bumping a little. One egg, wake it and a wake up. Wait on, but I win a law. We call it, I do mobile at no luggage. When the train will be in Juba to Tanjani and Tanja Puka again. When I went, you win, but you will put jam with them when you want to jam. You can get part of the respect. Ukati actually lost in our community, we have to destroy it back. Through by Duko, we are meetings, we are non board aware, we community. At young, one panaging part of the respect there. At young one, go away, at young, get the only PNA. I'm Antino, would it? Ultimately. And non just show what book be my bad cookie, dear. Non video, but cookie and what I'm jump from the experience. One another way of good and did not be the run, and the Jalan Walla weed, the Jadio chat, and few game, when your gal told the buy, which is Jamaica the Moit, the she get paid. Came what young, I told her, a dear one, Kakamit, a young one money, make a man away to see the all fights out. Come and think and jog and buy me a top, she right, took your meat on a tongue on the bed. Honorable Adol, non battle, about it, I live your dung. She might be on bay, Panajim, and then we know shop there quite by. I think now they should quite. Can you buy when I jump again answer? Say, honorable. Come and see it, the token young you over the Java. Nothing. What casual attack will you? The culture, I should have bung it. Went and down thing. Wet, I should do that young hot. We want to bring the over the York, they are very regularly. And go to the market, if you do it, handy up here. Conference with Panaruu, she been quite deep for Yard. I went there, baby, to Shababi. The conference can it? You can't even been willing on behalf of organ. When we had to pin the enemy, I never told her yet. Okay, bong on me in yet. A bench the Yaluing, the Japan, they can't find the not find the other, you don't run it. I think the king could go and sit down, in the Louis. I tell you, which all a book jam. Then I want to open, they open on no culture, open, maintain a canoe. When cool about by the head, hey, I shall not take it away. The you got to, you have to local. Do it. I see Roga got young, Jan Hera, Jay, or let all, and let me get on your field, you're not going to find BD. But okay, we're going by. If you I have a chill, can last in boom, to them chin, then with the genetic. What is about? Book by chinity, a book by chinity, I want to only talk, people wrote it out there, you can book by the book of our column. I go in there and down. Chief, I did want to own him, the chief of book. I see the betting on lawyer, and then I'm to the jail, I did buy. Walk along them, that pin, go back your give me good. They are children of one again. Jam for a lawyer, a lawyer, a band where a man more into her. What do it? Neither Jim, you get a man more into her. Mind work, who, you're much in a John Moin, say, I got a watching which on Moins out what I want to do. I say, we mind work. A quite none of you your property, honorable market, can buy the great, wait till come to Benyan, we won't end it. You get a man mind work, a who, be your short while you go here. A Canadian part of the culture, I think, Jim Martin. A long respect, and naming is time.
riano ko wajak we Panaruu angi ku ke ko de tika jo ware ji man tin awi bungi mio ba ni jing mio e ku chon mio aja ku de dan le bien chon mo ogi e ka en chon mio ku jakine la ben jam ya ke en ke o jo wo ku ja ai bi jam ya ke o go pen aba go jo mi jang le ko ju ja chi ga phuk ze de aja ku Arian eke loy la ko tab ke pan hen je loy thiong nam ari ye ko no ja ku na mit ku ba den bi ko lo no ma ko ku chai ben aka ba em net pan hen e ke ne ka ya ting no na di te bu ro to chen e ke me ke pa na jon me ke mo tu le ku tung be no ha le cho la di ba ke me ke ku ke mi yom ku ke me da ku ke me di e che ma nga pa na e ke ne ka lazim bu pe ro ko mit ko ngi ti jo wai twen ten kwa ngi ku ne ke nyut ku mi tun te ko ko ngi ya dik no na di tek che o ta ken ki ko ya ko di ku na jai da ya do ku mui wo den ka dai ta wo yan ki ye la ku bu wa ri ko ku jo ga nin ga bu da cho lim ma ku la ka den jo ta e ke ne ka ting no na di tek e ki jeria dan ba le ya pe national minister honorable Simon Mijong Mija e cho le ya yi ki di mu yunu e cho Simon Mijong ne Mija a cha wa ri angi e go da ya ko cho le ya ninge jo ga tan la no cho le na yi ma du chi ne loi e ngona miskela le bin ba loi e kene ka tingo panda we ko je loi non bu gen won ene kene ange ke da man ne wo ba we ke pan ten no di tin na pe lekin tem ku mo chi pan no be bu bi wo ga cho ta no cho number 3 e ke da na cho simulation in war akwa in our blood and one muskela da kena very easy biya pa na unu nai wanam de ndan ka loiti example abaga mu lo rod by ten long the ball bo un da jela be panda Panaruu to yida yong to o ja an ko lu ke jari atin a shika ne sama na shika ton ke pyo lo ke culture de ne ke pyo bible aye pyo ji tong the ball ku lo bo lo ki ke bo panda awi bungit abda one of the days bi en gwe la tong the monjang abo god ke majority won te tong gwe len bi tong the god ene ko lo bo kan e no ni cho ke cho ke ki nya le chu ke cho chom na no ma kha cha da ke pyo we kan ni sa gwe la tong the bo ke na bi nya ni ko ya do e ke ne ke lazim bu we anana appreciate bishop kirmaya ke kan ni sa de bo ma ne wane ku chon kan ni sa de bo because kan ni sa je catholic ku chon ke bo ke bible ke buku ji tong dan Panaruu ke nen kwen ene dan me kwe wan jam ne ko don do wala liu anin de ku te muskila ku tong ne bible tong ne jeng Panaruu abu wel ngak kam chapter ke ngak chapter ku pu tong Panaruu tu da kalcha dai e kalcha ku jo ke jari an se de malu ku bo ke ko chi lu ke ngak ke nyap da git bai pa ku ma ke mi ma kana thwa jo ko ya pana Kenya book to ko shabab ka le bi ke ne ting no loi ko ke shabab we have to advocate for that through akuma dan to enter by de tiri ka wonte bong nim de customary laws wonte to be foreigners ama ka wonte outsiders bi ke bana lo respect in the community to yo ko cha to wawe en ka ngwi ben dong wen dan ta ke Kenya bu lo ke ko shabab through we ko dit ko therefore ke lo is up ten o kinim ba de ke po wonte lo ti jare chi ke ben dia kwa chi ke yik en wa nam ran te jo re pa no kwa chi ke lo yin akuma je jam tin ke lazim ke yak bigik tung da ne ke dia la tin ke ne ke be ko tin ja to je ke immorality man is going higher just this is called a luigi spread man in ruin ke be ka en ale bnt ma ke ngat ne ani ne bai ke ne ya yom no ko bai ne o ya to du ke ko ka buk pal ju bo no bu la no ti jok to ju bo mai ne to la bai da ka tinga ka won ta chika ka twe o ko ye Panaruu da dressing code I got jam thing one I will touch a little bit today new ke modern life and we have to modernize everything but book we move from analog to digital doesn't mean that cultural norms abeka wo ni ben marwait utulu dress lazim bulu dress differently occasions ke community I suggest buga lu dress decently
cho bên cái chỉ là cái gì của chiếng muốn thấy nhìn thiên kia nhỉ đây ini club itu kita jangan kau konon teh damage nobody cares ini kayak thiên kan nonton kia kia aku loy nonton lui nam mana aku kayak di loy nak kan aja itu deh kayak ini lah saya tuh kayak ni thiên người quen pun dia ngai loy tu nanti kayak thiên nonton tu bu loy nak kan Kina na yun mai ba Wan pani kieng Wan pani kieng Mali yang jatuh mana tapan siapa jam mereka kau kuat Wan pani kieng Tu kau kau irut Besarnya Ini yang jalan tu Wih be kau ini yang nalem Wala betia Eluap Mati ini Aku ada beloi An so lu lu teo cái này men buka tangau dumba paneda nen yo koi go din nul to kwe dan to e to ya to kwe dan to bi bio ko pacha to kwe dang dien a ngai ni ko e kanen kwe na ya we bai ke o ko lo sa ba ba wen ka bi ba ti chinya la ko e gui ni chol nga bo gui ka ni chol Mary denga Mary di John o Mary di nyo o Mary di Simon yeah Simon denga yin za tu kia mo ya ko du e chi wi be lo ko ngi atab ine ko la miu ke chi jin ba ran ba ye ka kai pon len ban ke ye ja ku ti mo ke nge mo nya za to che ya ke bi yin ngi ine won nga za I want some few girls to look at what more than no. I should get it. Where can the jacket thing? Listen. And I got a quick go. When you're talking, I just think in a dick, Facebook, if I got to Facebook with it. Or should we did the Facebook? For I can't walk the pen, no. If I'm telling you, get a power, I did. I can't join you. I shall we Babel walk, go around with the year. Let you what I if I got on, they are let me go, she come quick. If I come quick, we are what quarter working. Kalau kita tanya orang lain, obisnya dongeng ini dongeng ini ada yang mana nak tolong dia resepsi. Ketika kita ini kan harus dari jual kuku ada munuk, anarif, kayak buaya. Naru, dia nak jual besi anarif, kayak ur. Kena bicara kau baik deh. Ukui paneda, uji tiang no uji gangit. Kan non ada tek cowok tu kuin, kan non dia juga non ada tek lain kuin, nak ramai tu nyak kasih pan tiang tu. Nak ramai tu mui kasih pan mui. Minta kai, dua dapat. Mau jadi kau bawa ke dia, kau di kalau, kau ni wei, dua dah dikit ke dia, kau di ke kalau, beroti ke pire, dan itu incest, cipi aku mungkin nak community, bukan awak cultural values, bukan awak nikten, tiga jadi kan, lazim bukan pire, beroti je kau luar, nggak dengar, ni cangkrang, hidik, asyik kau itu apa, kepan, di kau buku buket, kita ada kan jadi aku about education. Education before kita orang lebay, kita lazim bunyi, orang apa education ni kan, kita orang mat pana. Wah ada perbedaan non Cina educated, kita non Cina civilized. We have to integrate the two things. We should be educated and should be civilized. And I prefer anak civilized than anak educated, because in educated, but mereka pun tak kang luar tinggal anak civilized ke inuwa. Education means a lot. Kichoka ngejene kene, we will be in a position book our community boga no coin by to kujo again kale biya ta pe by kani lwela ye ke in joka ga man ko shabam dan kene ko dit le aja ku non je ta we no kon jog ta ke kira na we ne no pas kien ge le ke pride ke no gen ge lo ge lo ga yu ge ku la ko na ga za to ku ngeje kan no e che ban ben yot pe pas ko gain the knowledge to go and serve the community. Ine kui bandi mo ka koi mida kai ki. Dugo low school ya taptori ya low school. Titles over all mantine. Paying you that we are not educated enough. Alebi are low students, which are lawyer or metro. Kanato in school. Low proof. They man come that title. Alebi school engineering, go in engineer. Wakan lo na kerja yang mereka roda bay, jadi ingam lo nanti support diri nanti lo ya video lo, wajiting nama lo, orang nanti dokter wajiting nama lo, kau nanti benar shame kan le community, jadi aku community baru aku hijau, kau ini orang kam title jibu lo, yang ini kau je orang nanti tim jibu lo ngamuk, makam,
panda e support buro da join kunyut kurut won te le bogen roiti by long bia tui a wi yo te checken be chen gemran uran volunteer ila community kala point bila pio in me job pandu wala loy no e na mine ne ken reality kama no ben ki duro di school ka kene kwen ke ka wek bai ago ki jwe bana go dik we ka dik ko ni ben ja ke min ja ko dik ko ja ko ko ta pia ku mai awi unity be do no we shabab ba ko jo wo kai ko we ko ba ko ngai bai nya dik politicians were intellectuals were ja elders ma ko ben ta ke lui ke culture pen on dik bai panda mà cái gì bên bên này đi cái trong nào ui bút pin này đóng sản phẩm thì trong cái ông đó cái anh đã biến mình gì chính quyền cái này mình cái nên đòn chỉ là ra những cái cuộc tục jam để làm degree để lấy khôn rồi với cái gì trâu lôi đã em nói là đâm chè lá cái nhà lá cái man cái đàn nó thể bên lô bên trên bên là nhà để nói là mình cái là đúng nó đầu đúng gam because pa ne ngai bi ko ina ko bi ngai ko ina ko jakarom le me ci jom ngai be to me je ko le na cham kuin ran tu to di je me ngai ran ko je ke pa ne si ta ti ne ko le ne je to me ke nya ko ye ko di ko ago ko be nya la di ko ye mi do kui selfishness is supposed to be eradicate out of our community pa je ko rok zede bra ne ben ko be ran lo ba te ne ti ka won ta shi le community ko pin ka ne cái do cho năng năng mình còn lẽ cái bên cái có lôi cái để chance quá chết rồi bây giờ mình cái ngón này mình cái là cá cái nằm những cái chúng mình chụp cái chụp cái mình cái là đến lúc sau đó chỉ giúp lôi cái chân nhà có chụp cái anh bây giờ rồi anh bây là cái đó nhìn miệng cho bên trong bây giờ chụp đi đến chụp thế này à anh em mua cái phải chụp của mua là cái đó cái thứ cái liều của mình cái bình ngoài như cái này lấy cái nó tập được đó này anh đi cái đó có mùi đến cái cua cái liều cái mình cái này cái cua rồi cái chú quá giờ phải có gam quá, chúng tôi mà nấu cái part of the respect cái thứ này còn trong là mediate, lấy cái nào thì là gốc nhưng mà trong cái thế nó cái là lạt, chọn cái chỉ cái vấn đề đâu cái long kiện, và lúc cái media, ai cũng chúng tôi minimize cái này, cái bad culture, và weak people, cái thứ số là ra cái tổ, cái này như vậy nghe, chỉ chạm đến mấy tiếng ngày cái support buka lôi thế, ra cái support đi lo cái này cái đó là public figure. Sometimes information ada tiri anu loy pass ningi ran to in the community ke ko dikek troy ka mana ke mit ke ya faster ka ke information dai la ba ke ne ka ran no te pengin to ko jang ki ngai kwen ni ina ko tai udi hina to ta ma bai ma ke ne ke ina be loy blend kwa Kenya wat bai ki ko jam du ko de moy ka won te kwen ke ne bai ho chen du ko tai ku kwen ku yi to ko ka pot e Kenya ba li mu ke ne da man ja jo pal ke ye anh chỉ đại giảm than thì cái chẳng đại đã conference với bố lắm nhá anh chỉ đại cái cả cái tổ cái chẳng cái đấy cũng để cuộc đó chú rồi Pues gobira cái mod ya wek wek elders kon jabenaleje ba dum na wek bordo kan lafton fuskum shamba go balo shara go fi mota wa tatna اليوم كي يوم الثاني طبعا ودي وجوه كرتي كي ليو كم بارك بتشي بنا كله like honorable Munye yeah some intellectual town so مرحبا بكم يعني في جلسة بتاعتنا اليوم وجاوي شباب برضو كني أنا بقول بيتيان أكبر من كده زي ده مبارك طبعا هو لك مليان شديد but now I think that أجا كوينا جكوا جودا قانتي وشيء كده مركو جواب so أنا أقول نقول بيدا good organization board ngailoi عشان نقدر نمشي قدام على العموم طبعا مبارك كان أخذنا assignment إنه بقول له study في issues concerning the community study or social study because طبعا culture و education أني كان the community وكل community نيجي بلويتين طبعا كويس فأنتي لو بيجامن culture without ما بيجامن community أو مجتمع بصفة عامة وبنفس الطريقة ما بتقدر تتكلم عن التعليم وأنت ما تكلمت عن المجتمع لأن التعليم أصلا هو داخل في المجتمع وكيف ماتيريال أنت المجتمع نكلوي فبالفعل نشوف بيبر كده بلوي بيبر أنت نيو دوي جديد صح لكن أنا أعرف إنه
بيبقى كنا طبعا أشوف لوي شوف دائما لوي بالإنجليزي because طبعا أنا تا جروب عربي لكن we try أو بس إنه بدأ نسقط إنجليزي وكان يوجد كدراف لأنه تايم أنا كل جيم وقت أسايمن كنا كي ضيق شديد يعني دون أسايمن في وقت مثلا وكل لوي وقعوا عشان بوكا بقولوا جماعة ريسيرش كنا كويس فأدرس الريسيرش طبعا بيتكلم عن how society is reformed أو كيفية تشكل المجتمع له شكل دي مجتمع وجامع about culture ده كنا مجتمع وجامع about education ده كنا له شكل دي له يدير مجتمع كنا because طبعا يوك هو كي مجتمع فارو ada طريقة وانت له شكل تين local way له شكل تين كنا it's not our business now because of بيجام في level وانت بتاع education أو level وانت بتاع science فنحن نتكلم عن طريقة التشكل بتاع المجتمع بطريقة علمية كويس فأجاب لهم طبعا عشان بان له بطريقة دان بانارو أقول له بانارو كجل لهم فلان كجيل لهم فلان انتين ما بين جو بين يتفاريان إنما بتكلم عن طرق وانت المجتمع كله شكل تين عن طريقة بتاعت علم الاجتماع أو سيسولوجي مثلا فالمجتمع بتعريف أو definition وانت اللي عرفوا المجتمع أي علماء بتاعت الاجتماع كلهم عرفوا بأنه كيان أو جسم بيتكون مجموعة من الأفراد تجرود بين وتجنيد في اريا وانت معين نيجاتين. كويس طبعا عشان إنه نسميه مجتمع طبعا مجتمع أدينا صفة كارو أدي صفة وانت إنه مجتمع كمجرد إنما كقول انت يعني شيء cuma شوف يجينا فترة كوي جماعة لكن ريكو فترة كجين كله كوي جماعة مجرد يعني كقول انت without meaning lakini ya community sijui wala nyui kwa chigro ping kwa chigro role biga role cheng maana to mujtama kene ke mujtama unter ya munazam فتعريف هذا المجتمع بالطريقة العلمية هو إنه مجموعة من الناس أو كل يوم تأتيكوا بيك وتيجوا لما تأريك كنا كل طبعا عشان بيجا بي ده بيديك كوي بيدا قوانين تأجلوا سنو بيدا رول تأجل كويرو تمان وانيو باي طبعا عندكوا أقول دينيم سلاطين كواني كده يعني لما ذكر مقاين دبنكو is one of سلاطين تأريك في ذاكرة بتاعنا كنا جاني جيال برضو فكاي كاي تشوكا لوخ تارو كوي كمين الفارو إنه big issues قالوا هلو فمن هنا بيجي صفاتنا هو كوي مجتمع وكيولو نظمه وضعنا قوانين وضوئية أو قوانين وضعية بوقع له يديروا كوي community فهنا بنكتسب صفة بتاعت إنه مجتمع تقاد أولوي بننتقل من مرحلة بتاعت إنه مجتمع بدائي أو مجتمع بيرد مرحلة لمستويات أكبر من كده زي ما هنشوف بينهم صوت منه لكي يجول تعليم شوف بين يوم because لو رجعنا هسه حاليا هاي بتاع 70 أو 80 سنة لورا I don't think بداية عند بارو جبيوت مثلا but في شيرينيات في تزينيات أجيب ده تعليم أجيب له خش مجتمع بارو وده كان نتيجة بتاع إنه المجتمع كجسم منتهي قابل للنمو الجسم يبغى منتهي لو ديفولب أجيب تيم لام دومه فكنا كان كقول وكأنه تأتى ساينس ده كله لأنه مجتمع عشان بينا بين جوجل المجتمع بياريل النام بتاع community كلازم بيكون تيري قابل للديفولب أشياء كتيم لام توك لأنه نتيم كأجل لام توك زين لهم غورو كمان كده دانتي أوريو باي بيوم أنا كغورو تا مثلا ومور كوي ميوي I don't think كوريا نكده conference لويكو but إنه community كجسم منتهي لو طور وقابل للتغيير كاجيوم chance كله إنه بوك نبين مارني كله فتوبيك دي بالفعل لكن أنا بختصره في نقاط معين في بوينت أنت كده important نفيكنا وجا بيفا طبعا أقول كده تاني في المكتب أقول جا document بدون أوكي فنده تونت بين بلا جوانين ده تفوت بين بلا راجعو طبعا research تيم لون توك طبعا أي زول عنده حق نبيه بلا لو راجعو بيدا تين ده research كنا enough لمستوى وانت ممكن يستجيب للمطالب بتاع community مثلا وديك وانت عندك ايه ف chapter 2 هو بيتكلم طبعا عن community and definition بتاع community كنت كنت عشان جامتين chapter number 2 طبعا بيتكلم عن المجتمع المحلي طبعا قبل اتكلمنا عن المجتمع بصفه عامه
أكيد كله اختاروا مثلا المجتمع البارو ولا المجتمع الباري ولا المجتمع ما أشوف له إلى مجتمع أون لجس كويس لكن زمان نجي نشخص هو مجتمع المحلي إن جاء local community فlocal community كده different بالlocal community بتاع باري local community بتاع بانارو local community بتاع أي community وتر إنتوا فهنا بدينا فرصة إنه نشوف local community أنا بارو كوي بارو تيان دا تيان كودي because طبعا تمدن الجولو كنا أو civilization تيجي لاتينا يعني كوي تيجي civilized without role تيجي بيو كويس في local community دين لعله لاحظنا هسه حاليا even قوانين بتاعت الأمم المتحدة كويس كمقتبس كويس من قوانين المجتمعات المحلية كويس وده دليل إنه أي مجتمع محلي قبل ما بين له طور وبيلو ديفلوب ادي نام رولو تاع تشين كغرور بعدين تشين بيدي دي لامده تشين بيدي ادي كون انه بيلو تعرف على الوعي تاع وي ديفلوب تقدم في مستقبل اللي ينتين كده فهنا بنتعرف على المجتمع المحلي بتاعنا بتاع بانارو بانه مجتمع ده مزايا كويس ادي كدي كونتر يكو نيو بارو وكجي كي لو براو طبعا ما انا بارو ده لام كيدو لا تيجي جي تي جوي دي را دنو اوكي را بارو جو لا كاي بارو كاي دي كاي فدي كصفه بتاع المجتمع المحلي وانت المجتمع لو انت نيوتين فزي ما نقول علينا مجتمع بارو مجتمع بارو لو رجع للتاريخ طبعا ممكن بيمتاز بالتعاون المشتركه لانه انا متاكد لهيستوري يوكو جو بين لما وركو عندي دوان اجي علي يدوم ولا نوي ولا ران بنو جماعه بارو اكيد كانوا رانشي دي كنا لو بن تشينغ دي وريال جيجال لا دوغنام او جي كوي كين جو يو كوي بن لا لا كوي كين كي بارو ne ben le because اكيد كده جي يو فكنه كولو ميزو كوي مجتمع بارو ده من مزايا المجتمع المحلي بتاعنا فاذا بنتكلم عن المجتمع المحلي كوكا جام ان كدي كو انو تاني تاكلون دا كوي مجتمع بارو ونتكلم عن كونتر eu ko gyo gno yini ra lo nin paroi ka chiri ka kan te ka stam ta beo but lo lein bi masalan ade ka hotel bela dak like one teran ngodo ka tiki go la ju ana mudakit awail paru lu ke hajir lek ju a chik bel lo so de pi di jur tawan a chik bela yo pi di jur maybe different ke pi da na monjang kois lekin a chora ne jel fi montiga onter de ko اللومتاز بالتعامل مع الغير او طريقه وانت بيو جران بي يعني لو جيلن تيني كده فكده كان انه كوارا باروان تشي بل دغلم او تشي كين دجور تشي غورا او بسوره او تير كيبا كيك بلو تيبو باي بيكوز كيك جيل كيلون وانت كوميدي انا بارو كوميدي دان انغي تشين فرانغي تشين طبعا لو جيلو اي محل تشي كين بدال كان لو بريرو باي بسوره او تير Luigi ne nam bile tin dan ngi ci en kawan e ci kala non tere bira le ga anti nam badiye fa hina لما نتكلم عن المجتمع المحلي فبيدينا حق انه نذكر ايجابيات بتاعتنا كوي مجتمع بارو المودي انه يتجاوبوا ففي بحث طبعا المجتمع المحلي له مزايا كثيره نتكلم عن طريقه علميه بصوره مختلفه طبعا عن طريقه جان جام تيم كان because I think ادي كلمات ممكن جالو بقولون تقول بتومونيا او بالانجليزي حتى because انا طبعا كعربي نقدر فانا بعتذر فكلمات طبعا كلمات انت concerning the science فالطريقه اللي انا شرحتها يمكن كمضمون ده او مفهوم ده فانت يوضع المجتمع المحلي هو يقول واستعدي المجتمع المحلي ورما كان قاعد يعمل about كدي كو انت انه كو يوض وبانارو ده كان chapter 2 chapter 3 طبعا بيتكلم عن community structure او society structure اللي هي البنيه الاجتماعيه البنيه الاجتماعيه طبعا كيف تكون على مدار نشأة المجتمع يعني زمن اللي كوميونتي اللي نور لوي بيجلو قوم كده إنه بنية اجتماعية دي سواء كده كود باج ما بيقولوا ده فبنية الاجتماعية كايوك لو ده سبورة تيتا وده كان ده رسم بس تاع مثلث يعني أنا عندي له صورة هنا I hope سيرانجلو لو جنتري كباو كان عندي اللابتوب لأنه كان important شديد كويس chapter بتاع الستراكشر بتاع الكوميونتي طبعا ممكن كلمه بيوم كنت يقولوا اشرحوا كده
بيوجد نظام تكنيكال تيم لوي فأنا بخش في النظام الاجتماعي طبعا هو سيستم منتهى كوميونتي لوي because مجتمع طبعا عشان بيها ناجح أو حتى عشان بيها فاشل كان مربوط بسيستم منتهى لوي دي كويس سيستم منتهى لوي مجتمع at the same time mindset منتهى هو community بيه community مثلا إما ذاك باي كوميتي كوتشين وكوتشين دا مين كويرود إنت باي community جيري كنا طبعا كا community منتهى يا negative إجينا علاقات دي كولوي between أولو أربطه بين الأعضاء الكوميونتي فالنظام الاجتماعي بيتكون من أفكار أنت تكتب في البيئة الاجتماعية هو ideas بتاعت community النظام الاجتماعي برضه بنضيف عليه سلوكيات هو behaviors community النظام الاجتماعي برضه بنضيف عليه النظام الاجتماعي طبعا زي ما ذكرته إنه ideas كجا سوفت وير انت ريكومند لوي فعشان النظام الاجتماعي بيقولوا وصفونه كنظام ناجح فبنشوف الايدياز بتاعهم كوميونتي كده الايدياز نو فور اكزامبل لو جوك رياليتي سيتويشن ده كو بارو ما لو جوك انتي كويران بوبي نبن كوجي ودا ده جبلو ستادي لا I think we go on the ideas not only because of the reality situation New York team go Juba ne aye den bay ke situation te New York no community kena achi ke lo fakir la mustaqbal واعتذر على كلام ده طبعا لكن هي حقيقه community achi lo fakir le lam ya هو ده يمكن يقول بس وده كده تيجي الافكار توغني وافكار طبعا وقبل استبدلوا بنجيبها من وين هو بايتين كويس كي انا شاب تعبنا ويا كل دوينيرا لأنه زمبيرا اليوم the ideas اللي بيخدم مصالح بتاعت المجتمع هي كلها تقضوا في واقع بتاع المجتمع إذا كان المجتمع ده مثلا بيتمتع بأفكار إيجابية بيتمتع بأفكار ممكن تسمح إنه بيلو ديفولوب فالمجتمع كان له بيجي في بيئة دنيا for example يابان زمان موجين بقنبلة ذرية كي كوميونتي صعب شوية دولة بتاع يابان مجتمع ياباني كي مجتمع لين يعني كي مجتمع انتهازي كي مجتمع وانت اني انا بين كايلو استعمروا لكن زمان جين بين موج قنبلة ذرية هذيك جو جوابان لوي في تايم كنا كي بنا بيزي انه بيك كدوان موج كي موجين كنا بيك لهاد وبيك كاتيات وبيك يعني بيا ريسبونونتير جن كل لوي اللوكي أكسله كاي بدكي كتشيك بنيو بغيارة المثقفين بتاعهم كتير كرود إنغور رأي نيجي عندي itu ko moy di gumbul zariya ci diga ne ko la alam da bire ke sake pikiran konyo ko mujtama masalan yabani zaman je ga ci gwelon na ka mujtama yabani ngo loyku ko e mashghulin be ngo zaman ni amerika en gumbul na wen los nawo ajero ben moji na kuna mashghulin be shno fi zaman da da bena question number 2 question number 3 حكومه ده لان جاء امبراطوريه او نظام الحاكم اللي كان يدبلهم اشيك بنتي ngori na mwe حتى بو موي يكين دفاع دي يا كلو 3 question كاكه اشيك بلو دخلوا في مدارس يدخلهم في مراكز البحوث يدخلهم في gathering جدي كاكه لو communities ni مكون مثلا أقول يوم أنصار لكي فكأنك إنه أدينه مثلا أنصار تشيك بني يوم إنه كيف طبعا كيف مجتمع مستعمر لأنه كيف مستعمرين سين يعني دول بتاعت الآسيا ده كله الصين وجاي كوريا تين ما شاف ذلك كي تهد استعمار تاع الإمبراطورية اليابانية فنتيجة لكراهية ما أنا قد كيجي أشيك بني يوم إنه كيجا ده كراهية كلوي وكراهية كلوي كده ريشيك جولو فكرنا بيلو صوف دي أنا قلت قصة ده ليه
على أساس إنه أو كل community ما تشوف قرون تيجي مثلا كويس according to ideas أنت تلون ده why ngodo kotau fi wada إنه ما قادرين ننافس مجتمعون تير يبتو هوكو يعني لو لاحظنا هسه حاليا شفنا مجتمع بتاع مولود لكن البترول نيلون ده I don't think they're going to be different كيف إنهم نفس البترول اللي عندنا له كيف حاليا وصلوا لمرحلة إنه أدين بيت كوانا فارو نيجي تانا ما نيجي فيه مقابل $300 في زلنا بترول اللي عندهم له عندنا لهم برضو لكن يوضح إنه هو كده كجوجة تيجي فده دليل إنه نحن ما قاعد نفكر للمستقبل أوكي تقليلهم يعني إكده كله بس إنه قاعد بيزيه يعني جيني يقولوا هجوم كله كوكو مشغولين إنه يجوا هجوم كله كوكر كم من condemnation ميسي كله يكون جوته دانه بن توبي هجوم كده توبه أوكي نيم داك بيي بيت كوني يكون بيلو يتعلم يعني دي كده نتيجة بتاع أفكار توهم وده بيرجع للنظام الاجتماعي هو the system community لو توسعنا أكتر في system community بيرتبط بعالية بتاع التكليف والتوظيف يعني لو يوكا لوي أو كوني ران كوين لو جينا كلهم كوي تهوري كده ويبو كوني ران بconference كده بلو مني طريقة بيور كوينتين أبي according to our ideas كو مثلا نيه لوي طريقة وانت يرنو uncle كن نيه أجو كواجان كوندوم تشينوه دوان كوكي ريوي ديوبه تلفون دي جانيال كنا لورا شاوبه يين إنه بconference كلو مني بعد جالو بادي أو جالو بابه كوجو هل qualified enough إنه بconference كنا بلو مني ولا no دكة counter concerning the ideas اللي توقعي دي فالنظام الاجتماعي كحلقة بتاعت التواصل مع المجتمع طريقة وانت المجتمع له تواصل مع بعض إذا كان المجتمع ده في واقع جد واقع ده هو بانارو بالذات فمجتمع كنا فإذا كان المجتمع ده مثلا أتو في واقع جد واقع ده هو مجتمع فارو فكميونتي جد كنا فكميونتي جد كنا طبعا أشي جري علشان إنه بلوه هجوم أشي جري علشان إنه بكدريو أشي جري علشان إنه بكدلو استعمروا أشي جري علشان إنه بيدار عنو تيار بك بنشوف باند عندي كتير زاد because أشي كي strong enough كوريال أشي ورقة أشي أدلات only كور قاعد ينام أنتي بيجوا بين قو نريلي ينام دينا ما يدي زون تيار ممكن بينكوي كأدلات دون أشي أتكين كنا كجواب لوي بأيدياس كله لأنه القوة بتوزع وفق الأفكار كمان لأن ريلي كنت نما أيدياس أنت بينك ريالو بينك انتهاك جديد وبينك بيجينو بلو يوز دي أنا متأكد إن بود جودرا أنو تيرنشي ريال كجيم إن بود جودرا أنو تيرل above ليم كوتشينج because نمدو كيج بيشار جيران كنا تقدر أولا ريال فنظام الاجتماعي ده في آلية بتاع التوظيف أو التكليف أنا تكلمت عنه قبل شوية كوني أو كوين تير بوك على مسؤول سون كان في حكومة أو سون كان في روابط كوانو تير تاع communities كوني المشكلة بحد ذاته لو دين مشاكل لو ده هو كوي community فكوني أو كوين كده is one of challenges on تير support بوك ناتين كده because هو كده كوين ممكن قبل 10 سنة أو 20 سنة وين كده في positionات now lo tito ke machak loi machak dom na mo I don't think bida answer on tele viran loi lekin answer ten ke jataw ke no viran loi ko ye opto fi reality ten chin kilo kira chin reality viran kadang loi because you know Sudan ji ko loi shamma fashion ta jino Sudan ji loi shamma Iran fashion de no ke ko de jino fail ke jino Sudan ma na ben jino Sudan ke fashion lekin fashion ta jino Sudan afwana a che ke da wo faro Bikin buglu succeed, kulu jino Sudan ngaf shel design. There is no problem. فده كله بيرجع للنظام الاجتماعي بتاعنا. فأنا أتمنى إنه كده نراجع أفكار بتاعنا اللي بيشكل النظام الاجتماعي بتاعنا. بقول كونتين كده ideas no in the behaviors رجع تراو كله تعامل مع بعض كده.
لأن السلوك وbehaviors كو ideas أنت توينهم إن له support نيران أنت لين تاع مشاكل كويران توم كويران كويلاد ما كتير له without تانين تاع نيران أنت رتيهازي كجام كوجنا نيا ما كتير له without ideas أنت نيران أنت نيارين إنه بيا بين without interest أنت le community تكلوا achieve كتير كنا برضو كلوا أرجع الأفكار اللي عندك له كموضوع كبير شديد عشان ما ياخذ من زمن بتاعي كمان أنا أعرف إنه كده بقولوا أبحث فيه كده that's يعني بقول ده research ده بقولوا about it all of us حتى ونبن يعني we have tools that كبيرة لو use إنه يجمع information about system how about community system عشان أختم في الشابتر بتاعت النظام الاجتماعي أنا أعرف هو كده بقولوا تيج وانت طبعا نيو باي مودو كوي باك دور مودو كوي كوي دان يهو بنو كتير من يلا ونجا كمن ون جولا داغور مثلا من ون بي من أجن دلوما وين جار كليه ونجا وان جبي نام ليب جاكو يليب جلوه كده كوما كده دارا كده كده ترسبوس كبيا باين باي كبينة شيء وبين الليل كده شامينا باين كده لازم بيارا عن تريديكيت بيارا تبيون عشان بينا عن تبيون إن بين جدا مجيء ميوج لوبا بينا باين من هناك جينا دكان نبينا كجوان أو كجلا أو نجا يوار كده كشولا دا غودة كده شوكر لباي يكوا جنتير بينا باين كوا كوس كده تبيون كده مك شهادات كي مشاهدات وكي جاهزين إنه كبولو ديرو كجير مثلا العربي اللي يقول القلم ما بيزيد البلم يعني راني يوم كده كده جاي ننام ليه شكلها ونجا ولا هارسبورت مثلا هارفورد جيني ما شكلها بلا في first level of education مثلا أنا متأكد أشيل كده بلوي أشيل كده بلا بيوت because هي أصلا جو كده فأنا قاعد ألخص فشل بتاعنا كوميونتي بارو في نظام الاجتماعي بتاعنا بيرجع لإيمان بتاعنا بأنه راح تبشر كده المك شهادة كده راح نسافر بيها بين but we don't know إنه أنا كاتب بيوت المك شهادات كاتب كنيم qualification أنت هتيجي كده راح كده بيها بين أنا شهادة كده لو بيكامين through way لو أجيب كله لو ممكن كله exam لو pass لكن يين انشنم إبداع مثلا بتاع التفكير يين انشنم رؤية أو فيجن للأمي كما جيتي كورا كدوان تاساي من نتيجين بس كما يتاني جيتي فأنا بتمنى إنه نشوف كده هو بس حاليا كوي كمان ببارو MPs بتاعنا بحكومة بتاعنا مثلا سواء كان former governor وأنا كوان يبان كيغس حاليا في أوضاع اقتصادية واجتماعية أحسن من باقي أفراد المجتمع. امتيازات كده يوجد له. ما كي فرصة شيء كمينتي كام كي وين لكن كبول له هودو. لكن الجيران لو استخدموه إلى صالح نفسه. فزول زيادة. زمان نتكلم عن النظام الاجتماعي باي أيوه system that community that lo jamo gaye is better in the book jam counter garaki because the bulk we na karake and I think one fi bana na the way forward check out it كويس okay فأنا بشوف النظام الاجتماعي بتاعنا هو آلية بتاعت التوظيف والتكليف إنه له أو مراجعة عشان مرة جاي تشوف بقى كونيران أنت تنبي تنقل لويا نراجع على آلية وأنت بيوقع على لوكال لفوق لأن كلف زول لازم يكون وفقا
لشروط انت ارجو لا وضعه ما نكلف زول راندوم اللي فاتينه كده كيران ودينغ بعدين بيجينا باي لهم كوميونيتيز كده افانا بيجي فون اجي ممكن انه كوميونيتيز كويس ويب باي طبعا اتكلمت عن المجتمع من بدايته الاستراكشر بتاعه النظام بتاعه الى نصل برضه للثقافه بتاعت الكوميونتي طبعا I think all of us وقت هورينا we cannot agree انه the culture كي جاملو بجاتو ايتو او culture كي جي لانا باي بيكو دنيا وبالا رانجي جتو culture كي دي جافاي culture even day non inzato كويس بيانا نونتر يكون بوكس بيانا انت مصلحيه بيانا انت الكتابه السيناريوهات مصلحيات culture كي بحر واسع شديد فانا اتمنى انه مكتب تاجيل اديك نيم سكرتير تا كالتشر سبورت سكرتير تا كالتشر سبورت كي سبوز بيجي ايفن بودي تاجيل كامل كجسم ثقافي رياضي اجتماعي فالعميل العام بتاع حكومه تاجيل كده اشوف له يعني جوب بالفعل لكن لو جينا بالصح كسكرتير ثقافي انا عميل العام بتاع الحكومه ليه؟ لانه بودي كده جزء من جزء من الانشطه الثقافيه فانا اتمنى انه الثقافه بتاعتنا تشوف له اختصروا بس في جاملو كجاتوا كجا نيكو كاكوانا باي كده بقى لا شويه ثقافه لان الثقافه دي مراكز دراسات ثقافه دي ندوات سيمينارز كلوي ادي شغل بتاع سوشيال اويرنس كده بنكون في الثقافه يعني لازم بقى واعيين ذاته سياسيا اقتصاديا صحيا وده كله بتنزل تهت شنو؟ المظله بتاعت كالتشر فانا اتمنى انه الثقافه بقولوا صور اكتر من كده ما يكون مختصر في الجانب بتاع الموضوع دي. كونكلوجن او توصيات بتاعي للمكتب جاء كونفرنس هو انه مشاكلات اللي عندنا لو ده كلها لخصناه قبل في السيستم بتاعنا سواء كان في البنيه الاجتماعيه بتاعنا مشاكلات كده ممكن نحلها في 4 أو 5 حاجات. الشيء الاول انه كده الفوارق الاجتماعيه كتاو كده سبيس كتاو كده in our society دير انت نيال قادر انت بين بروجكت كينيا بايونت الموضوع بتاع البنيه الاجتماعيه ده كان كونسيرن للموضوع كده لان في الكوميونتي ده ما ندي كويس نيال بعد كويس نوزي بعد كويس بين كويس نيال كده يبقى مستفيدين بخيرات بتاعت المنطقه كويس نوزي كده ادي كتينا لو نكتو كويس بين جين كجام كويس بي كده even menran hello bitok senetal da bai kwachin onaga bi real ben ga jama because jina wala nda yal fani are no shanek fil space ke lazim maktab ta chil bi da صندوق بتاع الرعايه الاجتماعيه بلوي يعمل صندوق بتاع الرعايه الاجتماعيه صندوق كده انه بيا مسؤول عن استيج تابين كده مستوى بتاع الكوميونتي ده باك تابين كتير يمكن كان ياله صندوق ده بيكون مسؤول ب دعم بتاعه صندوق كده لو بيمن رانا قال لو بيرانا لا مستشفى لا دير انا تو عندهم بايسا حاليا وجي ريالتين كليه تشاينا بعد دير انا كده تو عندي في شركه بترول ممكن يودوا انديا يودوا استراليا يودوا اي محل لكن يجي فرق طبعا يجي له في بترول قران ده بايتين ما بكتم مفترض خدمات وانت اللي هو قدموا له كوي مواطنين بيني ما بهم فمستشفيات لو كجام كمفترض مستشفى دي كده كوبي كده مفترض بلوي باي حكومه ده امريكا شركات اللي بتاع بترول كان ديك نمريال فمن التوصيات بتاعي صندوق الرعايه الاجتماعيه كده نمبر 2 فكره بتاعت المركز الثقافي ده عشان يعقدوا امبارح انه بدا مركز ثقافي المركز الثقافي ده هيشمل كل الانشطه الثقافيه all activities on the concerning culture بنا ابي في سنتر بتاعت الكالتشر كده سنتر كده لازم بنبدا بودي اندبندنت من مكتب بتاع جويل السنتر ده النشاط بتاعه هيكون كراتي هيدير شغل بتاع اللواني لهم كده وفي نفس الوقت هيعمل مركز دراسات ثقافيه هيعمل ورش عمل بين السيمينار بيجا لوي للتوعيه وايضا ممكن بيلوي جينينج بدايه رحلات او قوافل بتاع تعليم بتاع توعيه عن الاضرار بتاعت البيئه بيجا على بي في منطقه بتاع نروي دي توصيه نمبر 2 توصيه نمبر 3 كانه فكره المؤتمر كده ما يجي في الليله لانه مؤتمر او اجتماع ده كوي كرامتين كده كوي توك نجيرو ده ديك كده ان عندن كرام انه بقولوا كده فولا ما يقوا مسؤول كده
lekin ko je ko re ko looping ne ko jorom ti ala gari ti mai bazentau midum mugabalat ti kake ayo ci ay naf do fa ga da rashi au ga da wasu da maktabat ajil انه يحاول يكثر من المؤتمرات وحتى اجتماعات وفي نفس الوقت بدا دورات تدريبيه دي شاو سيجلو خرج هسه حاليا كميه ده كجلو خرج في ايكونوميك ده كجلو خرج في ساينس ده كجلو خرج في في education ده كجلو خرج في different department بعد تنكين تشتري كيلو هيك طيب بران كده بيجوا لوي لي ده ما لازم بيا جاهز ناو اقول لك باكو من قوي بين لوي قول لوي كي جاهز في مكتب العجيل انه مسؤول انه تعمل تدريب للشباب انت خريجين قطاو وتدريب حتى للشباب انت موري قطاك زي التدريب المهني زي التعليم الفني ده كله شغل بتاع المكتب فانا قاعد اوصي انه شغل زي ده برضه بيتابعون اخيرا توصيه في الاخير هو الجسم بتاع كوميونتي بارو أني أرينو بدأ كونكشن دي بولو ترو مودا مركنة كوميونتي بارو بجا مكتب داجوين كلازم نشوف مودا مركنة جتو كاو كم بدا مودا مركنة أوين باجوين بدأ لو نبشوف الجسم تاع كوميونتي بارو لأنه شامبي كلون بلمن إنك تشيل كاكا جاجوين ده بتشيل بلون so توصية في الأخير أني أرينو بجسم تاع كوميونتي بارو وأنا شوف تيجي ده لجنة مؤقتة تلوي تكوميتي تمبر تلوي committee kene I think inu ke qualify enough inu bide challenges unta tengi bigolo solve fa khitam ani arno bagan pala windi che zaman dunjo at the same time برضو ke wajib بتاعنا طبعا انا بقونه وبنت zaman زمان يكون خاصه لجام كيف يا اخواننا انه بقول بي لكن زمان هو كله سيف في فتره جام وقتين كوا كله سيف في زمان الوي كان يوم كان مشكله كبيره لان زمان جو كان لك لوي زمان شيء بلا تيجي لو تيجي مين ممكن نتكلم معك اسبوع كده لو في سنتين كويس لكن نقول جام كويس كده مستعجلين لزمان سو انا بعتذر لكم مجددا ومن هنا انا بدي فرصه برضه للزميل انت في الجروب جزاكم الله خير على جبالك يا great leader intelligent and hard worker actually micha actually miakwen micha ja tueng dit kon gruweng chului ruweng pakai kinyin ruweng tai kegde ja we gaban wet jot lui lon jot pel kinyim pel jot bakamo rin kini ale ti majot an mi pio pai ba ko jitana wen mi ka jam agriculture 2018 كيلو وين research culture when كيلو وين graduated philosophy كي جام نيالي قرآن وبيد بينام mana inci gola teteni ali ki pinam ka kajingi kana pinam kana ngi ku kana chen men ran kana ngi ku janyali ke bela ngi baden ku culture ke part of philosophy gokwen kutu karo kutu religion pay ti dagok kitam to ke kitam ne rani chol berber rohub in around can a culture can we define culture is a way of life. Kunu julu ko tarjimutong ni je ke guye ko wen ngi kunu ja yen nyot ku ja ti ku lele culture e kan mo Panaruu kan lele Panaruu e pidi ena chen ben jam ku lele pin na mo ben ran ti Quran chol Quran ger ateki ji chen erantit ranger to luyen ke joy loy be reasoning te jamen ke jam be reason to koren karan ke karan ko be reason te liben ke libe reason iki karan ko fa ke lo ye berber roku en koy geren ke nyot bo be wi rantit to luyen ke joy ben ke kan nyali ti jemen nyali te tuijen nyali ko be jam ko le la ran cholo ben ki jwaji ben ke loy be motion to luyen be motion
ti Yemen ke motion lawyer no ke motion in can Leguian I'm agree with a person called Eagle, a philosopher. Ilwela black man is a tabula rasa, which means black man is a empty-minded. Ranchol nam de ke father. Dan ka kijai loy tong ben, ikin ke loy tek tek. Kayen ñu ak inu to luyo kijai ben ke loy tong. Ti Jemin ke tong, to loy mo ke tong. De kijai ben yo to ko tong. La chen. Wa kitam ro be kwentani, kitam me jam culture. Kitam ne rani chol me ding ding. Me ding ding ke jam kulwela la culture ke kwe wene bai mat ku ka kai kuregi Arabia. The way human beings organize themselves and they live a good life. Ku culture achirang nam kulwela la banto adenam pide, kunailoti adenam pide. Nailoti kenato fi Juba Sudan de Idenga kusulu kunwe gabela nilia. Piden ke Murakas alashayen. Ke waka ke pancho. Ke dun ke chom. Ko waka ke pancho ke real pure big real. Ku big ngai, ku big kaloy ke tong pure. Ke kitam geran ichol me ding de ding rana biai. Inka. Go propose anti kulwela don't kin ideas ko ko kin ke yo ko no kin jabela Panaruu. Go ga kadik bela Panaruu alfen ushirin daman mata coronavirus. Jabela Japan bi lanan ji tad Madina. Mu de fin ko ji pyu ji ben siyasin wala ran je siyasi ajin kitam ci god anji ko kitab ba ko kitab rani ci kon tok fi jama no de mazakar da anji god ajin kitam ci yob wala le ban la bay Panaruu na jan ben jal gala Panaruu la ko lu Panaruu e pidi ti jan Panaruu ben la yob lan ke twen ke nialit ne Panaruu kon taw pen lan o ke twi nialit nialit kon ke ka kono ba nial ka ngor ka mu ke nialit ni kan yok twen tlu moje se ko jam ke de nda cha ku bio no be ben nialit ro ke ku mi boko bu ko do bol no be ben nialit dia ke de ngi cha di ko go wabe ben nyali dungwan ka biela gan wabe ben nyali didi ka dengu kwa jidia wabe lo nyali ditatem ka hoda nek wabe lo nyali didoro ka den bagya lo ko wabe lo tani ka do de buka do bol buka da ngaw wabe lo nge ka dengu kwene mioji ki ka dengu kwene wundi ni chon pale ke deng chol deng dwe untom ji dong ka jan nyali de yo kwa ngor ka unti ni chol tum diak kwa ngor ka ba yo Gobe bantani Panaruu e chanidi gobe yo Panaruu de nam culture ke gadiak culture twen to wijin mo Panaruu ko yani didi pio je da pio ko ji no ko di pio ko la teten ku ting ban ko ji ko ko ban la ko ali Panaruu ay la ke man itin mal kamala ke dab ko yi ke dab ka mal cho kamala la ru ali Panaruu wo loy ma ke to kana wo be yo ga ya culture chol chue ali Panaruu
yani ko jang lo ko chue ali Panaruu wo be nyoga ye ke jol kek wente ko jot jan nyala ni tikiti na kang na e nyan jodin ji Mamadu yen ngai mukino jo jag moy nam ali Panaruu wo be yoga ye ko be tin chien ko chen etiel a tin tiel Panaruu ki jwa ji ban e yen mum nam ban ka tegna la yoga ki ti Panaruu wala yoga culture kene ke culture te kwa ngor ko taw kwa bijal wo be bentani ade culture be Panaruu dom culture to ke ben Juba la nuba ke culture de chue ngad Panaruu ka jidi ki da lo chue de ben ke culture pa Panaruu wo culture to be la ko tani culture go ban ti ke culture de motion te loy karang ko ji ben ko lu fur ben ni ci wan mut ku ci kray la loy ten ke mi ki la loy wala te ten ti la bi be bok mi ak ben la gran ti la du ke culture go ben wo culture to bay yok ti ci nyal yaay mo jen wa ci ko ko mo kutani bela jakki ke muñ bayen ñogo ley go ya ka ñogo rogi ye ke culture a jelo wa rap wa ci la biem nam wa ji ke Panaruu Wating ke culture li Panaruu ke culture bi ke ka adapted culture wo be bana ye culture mo eten ken ya di Panaruu ka to Panaruu ka wi bi jopol e yan ka yaro ka gwe kana jindi adi bo pol lekina taw e culture ti cinya ti cien yo ngai tiak nyandi ki dig chen yo tiak ko ka ke de ke bu yala nya ka be bela dom ti je nya bela dom ke bela dom tong nela yen dom tong ki nyan ki na pyo diu nele pyo diu ka pyo diu ke dwe da ke na bi gen ko e da bi mo yetto tok o dwe ke ga pa bi ke wala ro ke ga bi dwe yetto tok kal sa ken a chiti ki yana ya ja loy bedalu ko ken ten ki ja loy bedalu adi ki yana tire malakal runi ko tire yan ke jenda bialang ku ngam lu ala ya ngam lu ala ya ku pawe ku loy ku ja ko ka ge yani kula dong jol ti cinya dia ki yun nyar ke ko hun moy ke ben ku nyiki ku jol ka buna ku roga buna ku dam nya ku ruga ku jat ki cin machakil mana ken ke mungkin ku loy ba do ken ena ken ena nen gue kalsa yani kwe yani kitke ye musul ne ka la ke culture entertain let we come and evaluate our culture la na culture nkp kupi tijeran ben kujaran tie kulele pan ngage chengiti ka te rani ku bi pan rek pan ngake pan di ki ngai lo na zamo o ku ile pan pi ke pan ka ko nyal la na ko chi ke nyu mana ni chi ko nyu ke na je unity by no bi ko ben jam ke unity when a peace by because ben jam peace mana culture is very important for us nekedi ti kelsen yani ke mi mo pay to ko lanu won ke tum julwel gala lillahi ba wala istira wala janna fa wala ilim dara yani pyote chowo kwa chia ani fi jodi ku yen wilaya ne man modo ayan pyo wadam di jala dida bala hoy in takadab sibe be hoy tani ko ni ala jampar yang kulala war ko mu jam midla wona ga doga mar ko ngam mi jodu de be chake gla wona ga malu jemme dene wakti de jemme dene lokude ko biya ki wata na ki kulala ci woni joga ki ne jola ki ci woni balgum cha be amandol daman bi nen ngi ci woni job yu jayen ci be amandrit lana bili got ki mi baye abo yo bade ko yo Panaruu enka adi boko bi ki nim ta bi mi boko ko bo ko gaay ko ke ga ti do ka ke jenga adi ko yo ko ci piyo ya ko nim de kuta
lana ran chin galam ji ko nan to pin ade nam tak tak de to chen ga mana adik beke ga ko ni tak tak e trigo eten ken bi wor ga loy be trigo en bi mi ko Panaruu bi ko wona ga yo ni ye men ran ji pyu to ene jola ga to te pay real le ben ci ke Panaruu ci bu long loy to ne men ran ji pyu jene la lui mana ci usra ben ci bi chama to mana wi bae ben bu ko chin mat ko ci pye ko ci pye bu ko chin mat ben lu ko ka bae bu ka bae ten ke gol ke gadi o de ni ngaje mona zamata ho jong to ko chin lu ko ni jama kuma ke yen ku le la yego dakaliyat garo dakaliyat to fi jong to ko dakaliyat to fi yida wen dakaliyat to yida yigi primary mi ke Panaruu ben ke wakti ne ben ko jang di siasin je ba yogo ba ni tubu ke ka ko ke ga la ti ke di tu ada siasin ci ba yo ban ko ko jole jam o ko ban ba ci ban yo mana ka lokka la piu ago english ago ya tamam ko secondary lo fi ajom to ko na to secondary to beten ko se to ben bi company bi ke ja lo fan ko Panaruu la kidam lakini jako ri gana na fat ke non ka tiya kan bat ke jolom ko jabu ya la o de ni mashakil Panaruu ci na mashakil Panaruu ci na mashakil lana tlayina panal jajada bay yi jeng to ki logo ben lo chulu ko ben ka gwila to kin ba pan to ki logo jagom go yeben ka to ki logo ben e federa ji ben ade kom goy ya ki no ko chud mi are ka ko ko kan mana zamin ci dit ke o ga pa yo ki nyu ku ti ko te kanon bugloy en ka ke de ba matin ana ne rani graduate musena jay mushara jay ke pengene ku tok di fi yom 30 wal yom wadu 30 ambila malakal lana daman anla malakal ne toji malakal ke kanisa tafana ruwe ne tojan malakal bala ko nona ga malakal ne lala ko malakal ko ko malakal ko kana to Juba ba ben ko Juba seminary ene Juba ko nan tingina ko an 7 years philosophy and theology lahud and philosophy ke jamniali ku ciangran irani cengdi bunyali tawdi telala la malakal ke ladim gelatan gela weng ke liya di kaka wahan mininen eda endau wala miyo alala la malakal bula ya ruwaga puna mana ko kiyan mitingin ile baga tingin yim di julo ben lana bila rewo gusulu lana wande ki an to shar wahid biyan to ka ka tijariya kula kulia bonaga to fika ka tijariya kuloitan mu sharen ka piyo ku piyo jana tan ke mi tawlel tan ben mi du piyo tong 2013 ajinu na ga ko lep to ka ka tijariya tong ne reng mi cha ku tong ne wuloy ci bayriyo ami de ban ke to khatum ko bishop ben yo ku lella men ni mu ci lokaran mucin la kaka tijariya ko ke an bula do ko na kare malakal ci ben ajam ku ya ka to wulo njaji ci ko gongi ja zo le ci la malakal go ge ka je je ngen to jan malakal ke moto mara den to jan malakal ke moto mara din ko loy tam mana la di balam barakan bala kaka tijariya ene ci an ngan to kaka tijariya yum jan ke bala yo ke ke bala yo ka ten ko yani miak saba ke ben ke mi ori dai ti ci lu ko mu basila kan ni madira ajana nan pion miken akol kada ke ben ko mubasila ko mukisera wiya na re mi lom no wala jalla ki ben mi ko bi bere ki ko wiya buna da jajal ko gan jal ko wiya ko mi ko bi lo tawdi ko gama bi to ko hala tane bi bay ena ci bi to rana rifi jama bana la ci ben po ci ben jol minene le malakal min malakal le kaka tijariya ko beni kaka tijariya ke ni ngaro weke loy dana tiya ko kosi senga le ya ruok mana kala yan nyoko do na muten chan bala piu mit ko kai la ro tilala jai ru ko lo ki ya lo ria sa jalu khri jini di chan bala piu pa na ru lan piu Panaruu ko ye
siasin kulok sabachira tuoj kusuburat kuka piu jiban kue kacang ri kaca de piu kue panji ko de piu tin ku yanti yan beri salam alaikum Keban jam tin is the same culture punya education. Culture maybe antum jam tin apa because kau ini jadi jam ini. Uponi ketoyan, kau gay kepuin so jadi tu tinjau. Education keban jam tin ini apa? Kau jadi jam, lagi nanti ranci jam about education the gender. Fa ania apa konte biba matin bakwen. Culture, the same definition of the any definition when culture has been called the way of life for an entire society. It includes manners, dressing, language. Okay, I know manners is very hard right now. If to kino kwa kin ka kin ye wet or a kin ye nyot ki amon ta suppose kin che mu jamai kwa is very hard to put gear umon tina the dental ta ji wan ko piot in basman ko chiang right asha muro jor ko bulwe in ban bun wera ba bul lakin who are you if the kin wan yo ban lo ile dan e yinenga kwa is very hard fa ti asha buku gear are really but we will try buku gear because we need the best for all of us. Important, okay, dressing, it's also the same thing. Achi piol, buku gir, bada pioli. Dera nonte niar kedik, te den chiang reji chiro jok tin. Wade chiang piet chube bunting, kekewu. Laki di chini jowu, kareli bin gir. Fayan, wait baloyam, an niar kunte dik, keraja man. Fate den chiang dik cha ting tiringek, I will not be jealous kulelongongek. No, I will be close to that person. Shambachi and Pierre Ben talk again, Bangich. Fako Balewe Wubdi. To then Jiang, they want a gentleman who could do a man, the dig and go. Tiagro din Wabangich. This is the only way you'll be a good Gilakin Shambu Yolo Gluira and force is very hard. Kadang want the language. Ayugi Tondo by Aymar. Ya, nama ni bentong jeng di zaman Dr. Saleh dai legan kedua jetong Panaruu. But he also tried to allow correct in some words on the Panaruu. But they all go tiak wajib, kau le book tong na, kau le book tong na. Lakin they wajib kado, they are not ready because pure. Dan ketong dah berma, because I cinta on the bioge langitin. But let's try run on the tioke na. Itu muat, tijan kerang kau cor mantina. Correct, but if you don't correct me, I can't do the Balaluilan. Let's try Bukroloi correct. That's the only way you'll be open door, you can dog now. Fine, I won't tell you about culture. The other things, Luba Martina, culture, there's so many things in culture. Right now, I can't go kwa juja kala lo ke kala dai kwa chewa kuike chong angi ki chong akinera ne lo lan chipyo taja bela chong aninga no even if chincha pyo culture lord we lordun tukuji ne okay jala long dem kuja ile inera an paru to ten chambi njo ti culture doing and you don't know do you think boko jin jore di bi jor kiran piole let's try by all means even Mr. Chairman chilo luan kulela gale ke jang bene bia jong lo cha ko yuan we to ten akin bala jong so we balagi next time jong lo ye di jang kwene we de kwe you in 2017 ana to Nairobi fa zaman tialo antilo kula jong lo okay first one le Panaruu ogla 2007 ko kor ay bulwen mi tiang nge ko yan ku nyan kai lo antu aju bule wa wi bugla jong pa ji bulwel bag yo la jong bag la gono ko bag ya la yong ko ko ni o bulel no let's try aju pun ko tunu kulu oktor
zaman ti obula lo ti ran ti bula jwa fa I pio bon miet kwa ti ngi ran un te karang bane ene ngi ran ti na bane ja ti ngi ko je chong lo ba no ko mane e golian kula ka to yan cho lakin ka to yan na ma chi ke cho why akin ki chobe ku akin ki niar ding ni paran chen jobe la ngi je mane nyan kai ki do wa Nairobi ai la pio je mu pa even ma wa den video ti na chen lo believed pa ko jo le gen jurbi na jo la pio jo na ja bi pio ba ai la pio jo pa tek de ngai de ki chen la lo motivate ene chen la niar ding ni another thing ranun teril pio ko karang chobe ene ngi but china ni chobe origin pio le chen ngi fam mi duane ke tuoji school bai e ya men ril nam or men tu kloi ene tlo school la kira le kloi a che to klo in 2012 why am to kala to okti chat for 2 days a che bo le ba ko iroi ke ti chamalere wala ke no ja chabeleu ke dang ba ha tek dang ko to ke cham kwe ka kin chum or la re ter ka bala to fa jin daya bialo a chebon we no we mas belo walel khalas an chebulu akri balo kunyan kai lo an chebon gwe le because anything a loy en yar bi loy so chebolo 2 days ko jam a zaman ti ogla quit this is the only toy nye kidire ko chi ko ba a zaman leo ka deti ti ogla nin tin na jorungun o kibala nin beje pa ni chumrap lakini ade woto tin a ko jenge o ko la zaman leo o tiriri on da zaman to jang kala e kala wot ko gurke wot en to ko don ko be pa o ko jang de ko walan ka o ja wa ka o ga ka bon yo o chi de nin bi na ja ko ro ben jam pa ja ke ko la yo kin de nin ko le kai la toy ke nin bi jete ko chi ko ka to kai la wa wone e ko ji den ti ngena to la na buku mi ya wala buk tiap it was very hard buku te lakini ok ben nin pinya haitu kuloko sabah al-yawm from that time kalwe tile an tiaga be biorian unless en kin de le jolwe but if not can chibula because rani kaman yoti nin bi ni richo watching beauty Lakini when I came to realize that aje jam bene right ayo community ade irandi ade irandi so maybe rani chula yote ene rare de be acha bon ko ba yuka real piondu ene ko onta jobe right now it's not because that I'm proud of myself lakini we balwe real pio ye wa antala toy kitchen man and kon toy Kwade when endito kwa kindla toy we ana bantla toy I want to prove that reality I still have it and kunte kilom bi wachi I will make sure that wachi tikana ne leo abi mitki abi bebelo fa kunte ba leo abaloi ka leo abadong fa ene kunte lo balwen kieng do ku kupal loy ku jong shamba zaman chabe jot ambajam about education education it's very important as one MP Bijong Chole Kenelwell. And for all of us right now we have learned education is very important. Rantien yang ijamam tina non any important. Aja kuj may be around to buy kin korping about education. Education side yan banjam tina side agenda. This is where we are really focused the most. Woko ye paru nyirka woga chu ke to school. Why? Because all along but no, we also deserve the education. Equal. Ade kunta ji men mo ji lo bi lo mantina ba lo men nyar. Ade ko chi de duwe de chin kinim dol. Right now they are proud of having those daughters. Kitinga chin men mun te right. Mi de bana ton kunim fa let's try that bung mit buke pio kegede tuonta kawan balwen it's how can we promote girls education in our community
Atariga won't bioge loy promote. It's providing school facilities, opening of new school, bringing the school within each reach of children, starting girls section in boys school. Fatilo again and kachirika ke or tijaro again won't take a huge manyar, a community kabuke loy. Pako balewe, chin Montina Pajelu fight about gender, chin my little bit of people who fight. Fight all of us, koye ladies, let's fight for our fellow ladies. And you want to buy, how to start it. Yin Kuyano, Kachunte, take a chungi, okay, in our book and yoke, go game in our book, Louis fight. To choke and a loy, Kachiran be a loy. Okay, Shambu Kachiraka book and loy. Our call book agent men they deserve equal education. Pashambu Kichirikana book loy, call book near one that by book and no support by all means. And Chicago was 0 with a therapy of Pacha again. Men right now, every scholarship a year sign student. Like in a cover, a chin department on the Jemahim. For all the departments, Ekimahim. For Shambu Kichirikana book loy. I'll tell you Pacha again one men check by 50 and a bill, Takikula scholarship. Because the Lagan a chilloy. A chilabi wounds that will take a Sara and Loy. If Dan and Joe got quite a percentage on their week, a cheer by can't she be get in. Ranchikina Rambi and Koyanga, a Hakuma. Faitile Hakuma, okay, if they chicken can take outside the country, let them try to get within the country. Like what Juba is doing now. With Panaruu, a city community and a weekend in a Kajuapin. For one of the policy, we big by Nial, Kulel Menyan, shall big law sponsor less be number 70 and above, Kumen might be 80 and above. But policy can I took with be Louis. Of course, the log and law can year bit a book a pen gun. When you're to buy, here why don't I chicken 80s or a 90 chicken cake long be Rane you buy Chinamzaman in Quen, a law and a kilo throughout. Wajin zaman unta bin kwan wako because jin kahraba tek deng shame wala nur to ba ke na burur kwen finally let's support them kutichilo in one subject does not mean you cannot take them subject kilo tina chino malaka ke kariedu fachilo bi lo stop tichilo nya ko le subject kilo no inchila kan ma inchilo no ngega denam to den wonte pia dentin wa denam to den wonte le bi lo. And all the careers are very important. But please, do go based in one side. Side then about to work betting. For coordinator in Tottenham, I will by turn him. I believe Hakuma da Ogeno. Duku scholarship go the sciences. Let's try to balance them. And to look and balance also, let's try to balance the gender. Duku gender duku one. Because this is also a challenge. I'll take a guy young man because of him playing your computer like a baby. To jago pure and I do your pure exactly. Let go. Baby and loyal. They will. Let's try book loy. Shall me again. Okay, Tira when the culture Rabamari because if the jail at Tigan Barkazan, when do a bella Tigan Yan board? When do I bella Tigan them pay door well aware? Let me a program with Kunaban. Or Paquadian, I'll be outside Panaruu, big Nimjan Paquadian, Panaruu. Pacanea, the Dukewa Yalukulobi, and the worst thing, I'm sorry to say it, but they can judge you. Near I can get a baby, a tempia, Piana Tabaru, and then near Dick. Near the Barua, Kenya, you get a chick, who could then put a baby, Java Yano, I want to come. They could walk around here, you might have it. I think I'll let Loica and then get a buy must be Piat and Conte to pay. If done the same people now get a baby, and the same people now get yamping. This is not logic. Quite fair. So let's try to be fair. Don't get near putting yamping because a kid can get. We'll do in a little bit in the Lagat. It's never too late.
ting achi too late but ting du belagat ada kai lela de ting che leluan te pirangam na cha do ka tiagan agwala gada ba che da yan Kamu cina na to bin wai gor tu mala gar ting wa ko nyanang pai wal ting nang pai bin wai kulela mana lo dan tari ga tiya ga ngai ga na tiya ga bi biala ga so I think okay I jealous that's why you people not try because they are na jealous kedik kete buloi shan bin bele je pa kacir kake ai ku muhim pai ku kedang ba jol wele ko sare li be men ran bele jor kulela la gad Fakena are we job to educate the parents? Let's aware them. Ko yunte to banigi. Mit him Nicola schooling. Acha tem wana ni chila pare for 4 days. Pazaman chala ba yan mi de chake la yok mashallah. Wat ko walan ki ben ko walan ki kana la dia ke wan pro kumit mashallah jigwe. Pa je job la lelo we mo chiwa ko mi de le schooling. Ay bala le ga ni jam lo ni jam ay mbi mun mi ko ka bana ko go ga wala no waden ti ta ti mo ga a wi den jan ja ka dan to le mi ga mi jal te jangan bet yak nan pe panu na ko dong ci ni ran panu na ko dong ci ni ran pi dia ba le ban ci am dia tin ko man jam ba ko dong ci ran a chaw bi ena ne lwel ba ki mi kun ba ki ganya pa we ba le we let's all try ken a ja lo an to kwa ci lo yin to logo gudi them that dun ko ba them that this is how we will educate the community ene ka wonta yaw ba kelwel wene ki diana chatin we ba matin I'm sorry if na deran te loy board ai ki diana wonta chatin ba lwen kedanga a tek dengan ci biji ko ko ngin ke li bira lele ne aga ki joro de rani di I have a goals and I want to achieve them so if to ban mun ko dina I'm learning because na ja lo itina ajin te dang pe bi ala pye fa ko ba le ko ko retien if you want to be a future leader du jarir te lim ya kulela mrod jot kula ko zaman da okti lengan ba ni ci be ya ko ci tari ga en kor abi ya qualification if you are not ready because lo ko ja dress bi ni ya ba ni or if you don't fight for the community bi ni ya ba ni fa ko ba le let's try hard Piyoj road because this is where we are learning. Chiyo road piyoje kachen dang pe biyo gula piyoj. Ba zaman dawo ba chimbe chet zaman den abuda change. Fa ene ko unta ko ba Martin and thank you. Diga fe. Ko ja wendi no man bi the king ma to ka we do ra biro jol ko ke to ni mai da. Ai kale sa sa goga ho. Jol jol ya mo ba ni am to ra mo ko yo ko. Kana hada wala den du lang la du na du ki ma fa ti ma cha yo na ko mo ko ba ra ku bi o ke mo ni jo ko ja ri yo. Ra ma ka ja ko se ma ya ka ba. Ka ko ko ke ja ya we. La ko ka jo ko mo ka sa wa na ke ti. Ko ni ka ye ma ko ya ko ke na mo na ka ko yo. Ke ma ja pa. A jo mo na ya ko na de ka ni ga ra. Tapi dah kau nak ni, kau nak beri. Okey lah, bunda dah dengar dah kamu bayar dulu bayar dia. Agak kaki dulu agak orang. Bang nak boleh undi dulu. Ini kau jadi dah banyak pasal uang, ada pun jumlah. Itu mesti apa ketua. Kau ini aja we, aku biar kamu yang ini jawab jawab lain dah mulai kau. Dulu yang orang itu belum pinggang gangnya itu kau. Rangi nhau cũng rất là bài, tình bạn yêu thương cho nhân tuổi. Chào mày với thân người quen trên nhau là chân kỳ. Tình chỉ là nhau đâu có nhớ được luôn. Luôn bạc bạc, bình yên bạc bạc, anh nó bạc bạc, còn là cái đôi chân trẻ rồi. Anh làm cho anh tiền nhồi, chụp cái như tiếng vào vì cũng có đi được nhiều. Để giờ điều kiện ra đi em ai muốn đi đến biết mà người già còn về. Muốn đi đến đêm có mình nhiên, có mình gà gà, đêm nó để dọc khơi. Chẳng cái ra gặp ít số của đều vô. Số đi mà thật đi mà khai tu đi lo cái nhưng mà nhang. Với chung là cái cho ra, thì mai nó rồi đi rồi. Thì do chắc cỡ bật thì rồi, rồi bao người eo.
Train, 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 train,
Don't you
أنا بسلم عليكم مساء اليوم. في البداية أنا بكلم بنقاط محدد، ما داير أتكلم كثير. أنا ببدأ بملاحظات معين. في مقام الأول أنا بشكر المكتب بتاع الشباب عشان قدر وحاول بمؤتمر بتاع الشباب بلوي تحت شعار سلام والوحدة وتنمية. كايوغي شعارات كويس بيحتاج لإنه ينزلوا في أمر الواقع وناس هيحاول يكلم فوقه عشان نحل المشاكل بتاعنا لقدام. فأنا بشكركم يا شباب، أمنى لكم نجاحات زيادة. أنا بفتكر دائما بواجه المكاتب بتاع الشباب، المكاتب الاجتماعية على مستوى بتاع دولة ولا على مستوى بتاع بلد كله، طبعا ما عندهم ميزانيات عشان هم يقوم بتنفيذ المشاريع بتاعهم اللي عملوه. ده واحد من المشاكل الرئيسية لأي تنظيم اجتماعي ولا تنظيم شبابي. أنا داير أقول ملاحظة الأول، كنت أمنع إنه لما نازل فكر في مؤتمر كيف فكر سليم، كيف فكر في محله من أول لما يحدد أوراق بتاعهم، يحدد دايرين نتكلم بشنو، ويحدد شخصيات إنهم خبرة ولا شغالين في مجاله عشان يجي قدم لنا برزنتيشن حول مشروع معين. بعد ما نازل الخبراء اللي قدم لنا حاجة، نحن بنقدم إضافيات كالمجتمعين عشان نطلع بورق أو بتوصيات ما يختلف عن توصيات بتاع المؤتمرات العالمية والمؤتمرات الشبابية على مستوى تاني. فوصيكم من الدور الجاي حدد التوبيك بتاعكم، ولو في زول عنده مؤهلات في حتة دي ما ضروري شاب يقدم، ممكن أي زول في جامعة ولا زول عنده مؤهلات في مجال يقدمه دي عشان شغل بتاعنا ما يكون بمنمن. واحد من الحاجات بتاع المجتمعات أساسا بتاع ده كتعليم، لأن التنظيمات زي ده لو ما تعلمتها من تنظيمات اجتماعية وما تعلمت من تنظيمات سياسية في جامعة وما تعلمت أي تعليم من في عمر بتاعك، وبعد ما تخرج بعدين أنت ما هتكون زول مهال عشان تقدر تدير أي إدارة سياسي ولا إدارة إداري ولا أي حاجة. عشان كده بوصيكم إنه تنتبهوا وتتابعوا القوانين بتاع شغل. شكرا جزيلا. كلامنا نرجع لكلام كونوا توبك قاعدين نتكلم عنه. ولا حاجة مشكلة بتاع تعليم في جنوب السودان، مشكلة بتاع تعليم في جنوب السودان أجي مشكلة هو إن توقع مشكلة بتاع جنوب السودان كله، لكن هذا مناطق يتعبانين أكتر بيزار مناطق سيد شمال جنوب السودان، لأن كنا منتمين لدولة اسمها السودان ودولة السودان وندوتين تمو ينجام تمو رئيسين كتمو نجور. فمعظمنا متعلمين دجيل الورانا ونحن ذاته دجيل بتاع عربي. فلما جاء جنوب السودان عمل الاستقلال بتاعته 2011 دولة يتحول لإيجال من عربي لإنجليزي، فبقى في مشكلة معلمين ذاته القاعدين يدرسوا العيال
في روين وفي مناطق بتاعنا ده معلمين في اللغة العربية وما ممكن أن تكون معلم واللغة تعبان ووسائل التدريس مع مشكلة براو فأنا أعتقد مشكلة رئيسية أنا كنت أجيله بينتيوج تبقى واحد من المشاكل أجيله مثلا أنا إيران عربي وين بالإنجليزي وين كمعلم تيوج كايك تفتكر كايك بيبان ميكي كيما كنا ويج معلجا كي وانا من المشاكل كتعلم في جنوب السودان وفي روان بصفة خاصة وانا من المشاكل برضو كتعلم وقد مشكلة منهج كاريكليوم منهج أجل منهج ثابت هي وكيك ويدور جنوب السودان من وانا يوكن فصل مع دولة السودان وكي بيوج وكي بوا منهج كتمني جلام تي وجوب بول كو كني منهج جوب لو دبولب كون يوكاي لو حولتين فمنهج وكي بيوج منهج بتاع كينيا بيكو بيوج منهج دي يوغندا بيكو بيوج منهج مترجم من السودان فين كي ليام نيم منهج جو إني جبت عشان بينن فيك كمشكلة عام للناس كله الآن أكلوا منهج جوبا كمنهج كرلباي وكمنهج جدباي معلمين هنا عندي أبيوج أكيد كمنهج أكيد كبيوج أكيد معناه ويك فيك معلمين أول كبيك كفاية بيك يجوا لبيوج واحد برضو من المشاكل كتعلم في جنوب السودان ناو المشكلة مرتبات المشكلة بتاع مرتبات مرتب المعلم كيالف 3000 5000 كثير 6000 7000 هلا جا معلمين أيوب رانده qualification معلمين بيوج أبيات وكذا نيجتو ونيج كيمياء بيوج مواد علمية scientist ومعلمين بيوج تاريخ بيوج مواد تانين ورانده مؤهلات كيه وجندايا ميلو يواصل الشغل كنبو بونيني كلا كو الشغل دكبين كوينتين لا إنسان مصلحة ده ولا مصلحة لا كجيتو لو فقد واحد من أجادل كوطني كجيتو قول يمصلحة ده إيران شخص كمصلحة لا متقبلك كجباب فمثال ده كواحد من مشاكل كتعليم معلمين وان توروين فارين مزادن كيجينا كل ما تشيك لا شركاتي كجدو واجيك لما نزمات نكجي عبدو من تين كيرا نونسن qualification يوكا بدينو لوي بيين تلا لوي ما نزم ولا بيين تلا لوي شركاي أكل يجوا دوار بين متكوي كواحد من مشاكل برضو أو معالجة ناو من المشاكل كتعليم برضو كيين ومشكلة مرتبان كي يلو على جو أو كي جوج عشان بران ويريقام كتعليم أشياء تداب جوبين في دولة جنوب السودان وفي روان بصفة خاصة أيوب واحد من الإشكالية ده كنا كوج مع الجار كده دنبلا يشوفها كإدارة التعليم في روان لأن نحن قاعدين نتكلم لنا شباب روان عشان كده كلامي كله قالوا يدباتي لروان إن جلوا يدباتي لجنوب السودان بن برضو إدارة لهم في هذه مشاكل فجلوا بن كمتعلم موزم كي يقدر كي بلانتيس وكي جلوا مجال تعليم ممكن يرانا بن يلو خرج ليلة وبقول لهم يقولون واجن خبرات الفترات الفاتت توينا مشان مين إدارة مين كيلوه example مثلا إننا كم إننا تقريبا في روان وقدكم سميه شوية معلم ومعلمين تهم عندنا كوين نكى كانوا متاكد يجيك ميانا فرجيك باتو لكن أتاوك في وين الليزج كنا كتاو مصر كنا كتاو يوغندا كنا كتاو كينيا كنا كتاو جوبانا كنا لو يدري أن بيجو كذا مو بيجو تهمزات ماشي كما هذا يوورين كده كم مالا جوه جاملا عنده كوانو تمشاكل عشان كده كابو مالا جل قدام مالا مساسة مشكلة التعليم ده كارو
ke Iran ke chol ma pio ko chol malim ke ga ne chol talmis kula material on jo lo apply material chin no chi subura chi tabashir ku jo la ran wi kan tarjamu ku jo la ka won de ke chol wasail al masail li ta'lim ka ke material ka ke utaw ke ko example مثلا كيمياء جرا نبلون جارو من تيجي كيمياء لانه كني معاملة في رو نام في معاملة ده كيمياء ده يبقى لاتين كيلمين ولا كنيوت كأجد نيوت كبينة سيوري معلمين شدي أنيو مثلا كيونه professional كيميكال أجد معلم professional بيتهم من تيجي ولا معلم متحيا كم كريجين قام للتربية كده عشان كده anjiban guri tim dawal an ki jamun da ke lana ki ke ngene ke mudakhil chan no ta kan yemo gadam an khalfiya talim badu ruwe ne e du fa la wala yinga ko gala chok sen kam an mudakhil du fa la wala ke gala chok sen saba warbe nga ga yi ton yana duwa yimi wayr mi be wa akhirin ke nise ade talim no ne lemen ci sudan istiqlal nom talada 50 zaman da yi am kol chanabil koy en ke den mar sadabu ko jegala jotman tu du fa la jotman tu bi gen wana gen bi ngada yila ma kolinga ke de muñ mo basit baldu ade ka jegata ti du ba ni ne na jabe kur yegen mar sabe bu na nya wan ku be ben yep zaman mutana mar sa de fare ngalep talata yik talata saben baawna zati ke salatin wala dopa mutatawai ijola den na ki imarom yi majudu dana bol yi abdul faraj yi nga ka je malamin ge dia ka je kwani wazara in that time ke Muhammad Badawi wa Abdullah kula rani chola kim lekin ka je kala na fuji ban ke ge mu tawayin min amna ta mundiga mana ji la wala de ke ko wan chok bela khartum biram mo wala ne ana la ka era ne la intermediate ana rim tien sanar ba 80 ke ya la khartum ke ya talib fi intermediate kala sanula ayana la kana sanula khartum wala intermediate wala lam tien khartum ramana kunde shaqal amil yani la aqul bardo tibani ko barab da fariya ko kay lui kay re na lui e kam doa ko malimi yo ci ko no mai wa da fariya ci ko bana lui bara ko ngawan taw yi dudu ku ko ngawan taw yi medin mi akol ko be yi tonde ko akhirin jam ci da kala na kitin ke ko ci galu taw e ke ci mo yop ku jamono zamat jaram da fariya ye kanisa ka tur ke je lo engage je kanisa ka sul ke je masuliyat talim je da magara ngi ka ke ban e ka ga lo yorot e zaman wan zaman tay ko zaman ne man ku wa mo ke la tuwe ku wi be mati ne ko ne an boda mushakali ku yola solution na lantin dana jawu ba lo kalam tawil ngene en ka ke maktab de shabab maktab de tulab ke jamaat musanawi wi ba ke yek توصية بتاعي كلاتي ما تيجي أنتم كمال ما تبدأ شباب كل سنة تجي مال تجي طلاب الجامعة تجي الإجازة كلية دين ما تيجي للوي بالك تنسيق وبعد كيرين وبيجا جال ولا في ريال يونا كا راندو إيش يوزبوين كبرت داكو مدة ولاية أو كمدة دارية وبيقولوا يان بدك جوبا يان جاري يان يال كذا وجين لا نجامة dia jelek cibiya musa ma gan agode ko nyum ka pun ma wana ko wana wi chola den te gi na yi na ke malimin ko dana ran cin ko ke ya malim du ko malim genam ne makan khas fi haya dara ram ni no rinto ya no ke o ke mutasalsalin ba kana jama ci di man ke lay dina mana ci taw lakin wa da yamal yerango e chubatin I don't know ngachin ko yende ba se chubda kam khri o gadet kabir jiddan ade koy lui wada ba ci lui
Wachira nên gam gi ja lu kharaj bela piuj county dui go polo nan ruwa mudina garan fareng no county dui wan ko ko bugala lo je ga vitamin taw ko kaj je ga visa taw ko kaj je ga fiuj taw ko kaj je ga ko yelo ne li ho ga jen ga jol medina ke to ek ania bardu bi rani lu kharaj jama o ke ran piet wana de ke chol gubul mo na te agala no mo anda Sudan ine lo gubul ala hisab de wilaya bta ti chini o to jama inde habulu sana ten ki wilaya bta ki e mo to tawaya wala lu yin lo lu yin jala ko lo de pe non ci gipo ken wo ga sidi jen ka tulap ken ga kat pin do ro tulap ko la ni ka be chen madi na khari ye kon to la be na ti rundu ko run kara ko jala ko loy di o ba je ke taw ko lu ye anda lu khidma de ni 20 sene Sudan kan be be na ida shar jun Sudan khidma de ni wasana li sha mumkin na Sudan 20 sene kan la gidam fayen di jo de ke taw la ngam go kan to wala yin go ye di nin ge jade ke mo be nyamor ko be ko ke ganan yan solution le mashakil halen to ka tadrib da malamin fan ko la arabia le ko ingilizia o jola manhaj jadid recommendation number 1 recommendation number 2 ka ziyada de muratabat kamalin ke fi majala talim ka jwang min ne ka tini qur'ane lo kana che shabab ka kuma wilaya shabab chin tawaye do de do tawai di ko am ruk to bat ke kuma wilaya de loy mezania kudu malim nga gam masalan bula je gam $10 ke mayadal mi haja mantin wana ka bi miot ka bone mo halim taw jinu beno ba bi la thiyo ruwen no mo ta ba ke joge ni kudu malamin de thiyo ke kada dia ni da raga woni loy vitalim ajan bi mobilization no account je ke lo account de marsa achin ke chon me jala ba ache lo ka wono me jala ba an ka masul marsa na naga aw na zati wanda o pare ibtidaiya ke waira chola chuin en ke bi no ni yige kana e yige fare ke salatin ko ala rasul me ko ne bil ko yo ke da ke to yana duwo o den pura ko min ma ke ga da wala hisabu o ko yala ro ke ne la tade ke chon ngana o ko yala tada dara seno winen tamanin o ka khadu fa ala panya pare ne be kon pura tan jire dala no udam banya ngului o ko yala tada dara rum daro wi banum tien gala sano wi amma o yala tada banya de banya de kam ni dia ga ni o yala tada dara bi tan dara mi o bana that ke cham lo yala ke ne da la wi ke daro ke dia tosi a tinga ya malamin ni kala ba ya do na te lu kan jilizia te da malamin ko ni lu kan jilizia cha ni ta to ja lo ngai ki ka ba ra pe no na ta pi mai na la ga on ki tong ni jilizia ni ji tong ni jumi kin bo tong lu ja ba u na cha ni tong ni ya ni tong ni ja ba lo thur jumu be yeli mon ja phyo bi jo ba lo thur jumu cha ni ni ba khu zaman la na to ko kayan ni ti pengaran ganu na ya ban masala o ko ne yani tong ni jur wala ko ni tong ni li wa ka ji pimi jadi ke belo ta bagudi mana ita mata ja wal to kon ni o ke jala chop ya ba nu na kon lo ja ba ni bi ko ma lan lo ni le je ruwe ko ko la piyo ni ka lo yi beji ke dia ta lo man ta ke ma lan ke do na bi tu la bi ga la be le piyo ke la khir tong ni je ni piyo ni piyo ma dare mendim na ga te ba jo be Sudan on ne ko la o awiya betana o ja identity betana ke to ko ne identity en ken ba ne ke ku tong ni je ke kabudi ko di ne ke ko pene yadi fa ye ne tong ni je ade male min ji piyo no Sudan ka tong ni je e chi ben bol ale to fe ne ga lui ke ne ga to piyo ka to ko pi dana to ke tong ne tras ke de ko chuk en ga kwanje wada ana na wi bin jili zingi
anh chỉ cái coi lui tin bên cái trăm thì nghe tổng những cái trăm thì chỉ có đây chụp cái lôi mà đấy lúc đó cái bác sĩ đó anh cái ta linh về yêu cái ta này ui chụp lui cái đó lui con nó zamma lấy cái là cái cô ra cái lôi Jesus lấy ra cái gì cô chấp nhận với ta phía cô lôi cái Jesus mình lấy cái làm là khi cái social media vẫn chỉ có những cái đáp giảm thì nữa social media sao sẽ nó chỉ ra cái vài mình vào sai sakafi ijtimai cái wani chỉ là làm ăn lấy vin nó lấy vin chọc lấy vin giả nào trên tàu như là vin áp pin nha cái này trên tàu như là bên nào vậy là dùng ra rồi trên cái tàu cái làm bắt trên giả này lấy vin đó cái tàu mà ra đi này ra rồi kalau chui ra cái ra rồi thôi cái làm nó culu cái số trực đam này làm the Facebook ruồi người đi đập hè bây giờ Panaruu chú quay rồi là ôi quay luôn xé sao chú quay rồi lúc là nó mai ta gudu na nó có chơi luôn ta có đôi chơi nó cũng rồi cái rồi đi quay rồi sát chắc xí đi quay là cái này chỉ mang là quân chỉ u là quân chỉ mang đủ là ra tụi bé sluben emosi lakini era rồi inu kene siasi cái madaras ada cái cho socialism ada mersa ichol mersa ichrakia ada inam perwat cái chuyện ara ni ada socialism ani nyodo dia ko kungi mersa lo la ko tin ada cái cho rasmalism ada madaras katir ada ila birism ada aja cái là nó cái nhìn phát luôn đi nyot mer sadu tu bayara ke mer sadu ana achangu kalo tabagu kuja kuya waje ko kalo lan wik rasmalism u kalo lan wik shirakiya walo li shirakiya do yelo yadi jalo eto jomole walo rasmal yelo yadi walo eto jomole kuja kulo tabagu lakini ya kala ni lo kai nin pat tu ko ko ni do wet ke capitalism da zatu ada en ke rasmalism da ayen wi balu al shwaiya rasmalism ada kin madar ke famega le namar siyasiya da ne lu tun talak fogu awi balu le kana tamku ubakun rana joy ubawarai ini sih kena cai, lana kemudian shopping, kayak kan, era anak kita bela kan lor kalau bela, kayak kan, ena bok jalan tegi badan menjodoh tiar isyraki, kau nabi jodoh tiar rasmali, kau nabi jodoh tiar isru, sejauh jam licmai, kemudian dan kajual madar jikop, kayak forward kaganan, ayen. Cái người ta cái quả trình nghe lòng thui trên nghe cái đây nó mà gan cái lò cái kim khuyết cái đó cái năng cái ông ấy bảo rồi inu after monte cái lui xe le social media cái ruồi ông lại cái cả kuma cái tàu phía làm cái tàu phía làm trong cái loa là nó phía làm kun mo bi yimbe tane lo lan fedo yim ko en je jaati ke den takana to wo yubano te wiya to di ke ye to ke toji ngo toji ro de ma ngo mi la nat ko tom na ko be lo la wi e to ki ko fedo wan go dal tu ben mi ro bay wan do yuba chaba ma ko la jol ka tu ben lo wan ki to la do tele tino tan tu ben mi wat ke gamu ko na ngi chi pionu gam telur meluai, termeluai. Itu yang kelainan alam patbin phong. Ajen batal, ia nanti batal. Ane besar hari mana India ara kita nial kita besar. Kecil bermat, aji meluai lah berjari aja liu. Karena ini pun hanya main dan masih pun. Kaya meluai guideline, kaya di studi jom mereka di Sudan. Kaya meluai guideline, kaya political parties di ruang. Ane rana SPLM mana SPLM ada nama mana. Ini rana
teman wanan tinga kade ma kade war siasi we chol ma wan e chol war siasi ako je azab lo lui war we jafra ma lazim buga wa dai ma we siasi ko lui siasa asasa ya azab siasi lui war or e tu afra awi clarification ego bing non den gichi degen lakini chama mbedegen bu yutan ayana bu ko jitan kada datu tagali dan cibi jam tin lani zaman aja law ada de kan on ke kon ta kan te men tin chen chen on ta chen ke te u chal inda tu chen ari ke in wai dai e chol miu e ari ke in Panaruu ti chen ok e ke do amana a chang min dom na min men ke ya un ngek ke ran di din e ki no de mit ko wai da e ok chol ri I don't know ye chol ke ma man e da ran chen an dol men yin ji dol ni wan ban ji na le ke men yin ji dol la ni ya nan chen na wai ni check de den men ke tra mo ta ni ne ka cholen men ni wala cholen e sifa den sifa jan nyol da ada ko jan nyol jeri ji banan nyol e ke no bordu e lazim ngi e on nyol rin nu we on le warin nu ci do na ka kon ta tin ke den taw ci ngi ya yo mana la yam ci ko fursa ana ma da ba roga da man an sakabatu Panaruu la kini ci tay na tan ka dam fogo yen conclusion ngi ba do le nu yen tekalay kwan ni maktab da ci la calay ci tem meram ñu no de katata tin la kin tanaka rana ci fi ci fadale ci ko waj en ngay o toppe ayen o tekalay pour ce jaga man kwan mizin ya ba nam ke penen ben on ba ba nam lem na tok de la no ke mata ji le ashanu ji na ko mo do re ke ku yene ke la mo to mu de yom la ibtita ka karo yom ke dam ni shu to siya ku jel ku o tekalay ke bayan ke dawan yenen yan wan ko na ba nam jenan ne ka ne man le wa ben wa man bu rom ka ko to tekalay ji mu ne ala ci maktabi chabab siasim ko BP ya ngwadun ta de amanen kana aran jam ani jon mi loa mi jong ton ko e Panaruu kwel uni chola gan boñ ba ci lo ko yire na lo la pet lande ko ka jitana ken ga lande part of our culture kin yogo gran ran ku jini ne wote del kamil ko yin ngi cái giác lôi cho bao bé cái bè bé cháu hốt bé chó cũng có bé bên giảm các cái pì là nó bán như chơi vui bật bán như đây các cái rổ cái vui ở đây là nên vui bị coi bên lôi bé nia bị thao cún lúc cũng có đa ra là nó thể của dân bị hốt bên biên cái community ra nó thể vui mal dân cả phá cái các cái rổ cái vui cho nên biến coi bên lôi ấy anh nên biến hốt bên lôi dân cả bain dun acha gol choka pet ira ni chola chuin ko maktab du kay taw de kon te bain riet ci loye la tan ko jall ke wi ba weri jen yu non ke ko jam bi nin ke chol li war siezi wala li war beta mo tama anong wat ci dikana bain wan ci ku mo ben gol ma yolu ku len jaju yo mi lek kiga doro wala ga bet kede de ko doro mi ne bañu ben ye la ke ki we ba ke amat jon ko ke la bay ko la jam ka ka bay pa ni junu ben taw jeng de ku noye de ku murle de ku ngade ben ay ñuj min bi bay bi lakin Panaruu ki kan ñuj wan ci we ben ci ko jam en fitanziek ay la gen yin ba ko jaal bay bu koy la jam ben tiw ro bay ako kadal bay ken be la jam mi ci ko je chen ki ci long ma ji koy rot yen ka ci ra lo tan min be mil ben ci ngay met kon be gol bu dun mil min be salam be ben Panaruu e kam kuj wan di ko pen Panaruu ke to gani e loy wada Panaruu te ju e Panaruu te bay e Panaruu to fi ma ke mat ke to gani e Panaruu lo ben no to wontin
lakin min bi bai bit a jin tong jor kon ba chok ke ba gam ke na che ka tho ke na wai lue ta ke na pa ke tàu chi yo ban ga ma non bi ko mat pa ni thiek ro chen ka ai le na kwan ko to le na ya to le ja ne ten ade ke den cholo oversight committee le na olia ku ja ke den chol secretariat committee and ho secretariat fa le na kana lo kwan wan ka che ba ke ai kran lo fa yen ama kana abda hiwar lo ro fa ita ko issues bi ke la jami ba ko ke identify lana ci lu koy la waawing sake dara yen ka am mat kana hiwar kana abolo jubo tan bolo wan yom sita la ga yom tisa ashar kana lakini ci shi ben wel wana ka denom commitment kanun ta bi ko lo ya yam ka ke fa ci lo push de yom 11 la ga yom 14 ku ka ben tin akin ka ko pe ke ka wan ci kon kumbai ci man taw honorable mayol wazara ku jaaw kama sabiki mahfazin siyasin jangi bana bana mali ku ja intellectual ku ja ko ke wonta maktabi shabab maktabi tihad mara ku ja salatin janga bana makne yani kay kayinu miten wa haja nafar 60 le fok ena bana makne ka ba ben jamitin wahin minnum kay tahlim wonta jam ko tin kan ku kay resources ku kay security ka chu ka identify already yenga pa yuna chwil ku ja ka ben kawanta ki ko ke jamtin nazi cultural norm Canada aya cultural promotion and ki ba jamtin ka jo lan ka jo ga kwen ku ba ka martin wo ka bab wan bai ange ke pet ke mon rene ku de wan bai ku te nge ke da di kana chin mon da mi ye ke gro wini mi ay tum miak te ban na kol ka da ni je ba de gen la ga la te ke moy lan di tun ta de ke lo ye ne ene ndek min won miak la ga la kol ta ke man mon ra jak pol bu ke de lai ti to ke ne jak la ti de ngoma wi bak dom ko ja to wi bo ko twa ni ke ne dan na yin ta lo ti chen lo mo wi ki ko be dak ti yin ti ke in ban la ta lo ka ti ra ba ke ko bi ni ke ti ke ne e ka ba yo chen ka ti chin ki bai be ku mo ki de mo ya ne ben chak sagrara ben liu bai chen ka ben chen stability bai un ta e mo bai na chen no pet cái tin này in chỉ lôi tiếng nào mà biết ở đâu cũng là bên kia về tây ta có thể nên bên lôi cũng nói biến bên phía đối cái miệt bài của nó đi bài cái kia tao mau lôi có gì cái này và nó đứng muốn chuồn làm bên cái nghĩ tục để cầm percent cái gì bên này nó đứng muốn chuồn là đâu mà coi cái gì bún cái này là đâu mà coi cái có yên mà cha chỉ cho cái này đâu mà coi yên nhá cái món kita cái điều cái nào chế tài cái nó chẳng cái đi yên nhá hoàn thế trong bài à mà phải nộp bảo tài sản cái nào cái bên món phiếu bên rệt rồi cái bên cả đi cái đó bốn bài thì chuyện cái rồi phiếu cái dạng cái gì được món cho đi đang cái được cái chi trả cái này yên nhá bà nó mau đâu mà coi vậy cái gì chi trả gì bún cái nó bún nó chính cái loại cái ai chai ra đi chính cái đặt tin là nó cái yên mà cha cái này nó let's say inong ngarang na chol ngo kura kan da aya meda achi chai wi kulukun lande telo to to kunta to ngarang je to chi ni kana e loy miskla en ko tu yen ka aya ka kai aya ka wet aya ka ril ko achi pet ga na meda kan long e tong bang je kana yen ka ke wi ba ma ru ka kana dang pe to en chogotana achi nyang tin lue lun wi ni tin bi ni be pol Panaruu chi đây nhìn cái phim nhàn cái phim nát là có bị bài phim để Panaruu chi để kể gì hiện cả nó coi cái quên đâu cái niềm bài có giá thiệt bài quỳ bị tia cái tia quỳ bero ấy kịp Panaruu đâu hiện cả nó coi cái thiệp bà nó coi đấy nhìn để cái đại cam ran mubang cái này ran mubang mình đi mubang cái này biển kẻ đi qua chân nó đừng nuôi chân kilometer ở đâu cái cho bài ai no kan ga den ta to ban ku chin majority jin jeng to wen chok ban gana lu go ben chin wan be ay tere gim ka ngana ngim kan bi en go ben chin wan ngai ke di bayan Panaruu ku chi ko de ti chi ko te ko de ko ka jwe ka ba ku rumu ga bin no rumu ken ke di ga kan ke Panaruu ki di
ring be lo ben ko ko mi ka no bai ti ba di ti yo ti ka chin bi ma ka ko pur bai ma ru ko ka thau ti mal e dollar mu ka mu yen ga fa yen ke ka wi ba ma ru ke ne le ben mu do beta peace and security ataw salam bitan ko pa ru o ke ko ila no mashakil o mutje nga jeran ko nona kiran ko ke ka yo ben ko ke ka taw ran ko ben pe ran me ko pat ku jo ko ran loy difa ene ka taw ko ne fa yen kien nana ne taw ya ni kiran jel bi ngat la ko den ko je chwe ko ene ho ke ju la kwal yo ke to no ya tu ne ke twan ke ko ke na ra jel bi ke tel we jen ka wot ko pa ruben kullu achin ke chola lo sorry achin ke chol kwel ko achin ke chola wet angulu won lo ko ne pa ke ne fa sa ke lakin pa ru nam to ben kullu pa ke o to ke ne de den ko indor ba nyal e ke ne do mo ko je ke ne jen ka wot ko na mu taw non ta min bi ko chi ko mo use di duranen pe wada siyasa ka buji siyasa ja go yup la chamene de rane ke ne ta hawino ene ran wuna ke la baran ya ba sultai wal benga ga ko ke yan kan ben ba ni ke ran wuni ke nya ina men kana pa ru ci na tek to pa ru mu ben ko loy to non na jen ta pa chen nan ne taw de da mu go beta security da abo golo ke bab asa man dia mo ga ade joro la ke yo bai wan pari ne mi ku bo ke jot bai de ne ke bo on ti met bai ban kullu lan ne ke de la goin te lenen goin tin ku pingi yen ku le bai dan ko pa ru nang resources to tin ake mai ye gran kan da lande katre shi pa ko ni tu ni kini ni chirinal comme ça de $10 ali bi da non te bi ban wo ro de wo kan ke ni ki jang na ma wel ba de tu pa we ko furu ko la fi kuliyat bita police ata kuliyat bita jezar bu ko la tin lan ba ashara comme ça de chirin sen o bunim chen ko ci pito jeji ku ko to police yen ga aku ge cerkan bi jang la tin ben pulu wo mu pi cerkan nona ko ge ino manazam bi ko la tin ben pulu ma manazama da bi gal grib le salam ta fi Juba le nuba manazama kibru pa ru forever pa wo ko ye jale ne ko to ko ne tie ko ku jira ne cho to ken da ku ge lu manazam ba yum na lo ba nyaay ko ni mi ken ne ra lu da man din ko ko nga kon ko nge ko na ga ben lo wa so lo ne ko ta bi bale ko ka ken ken ka lani yo ne mo di jalam ya ne banga wona ga ta hadiya don da kiriya ka gluela a jaka pingman ata hadi number 1 wanta a challenge number one challenge that we have in ruling when it comes to education facilities that include building tika yik by that te ko na ga ji ga mana ko ri chol Dr. John Canada de jeriete ke suppose no bilo isiana kuma dara ko pe ke yik ago mi ko ga bai de tu fa tadi number 1 ke yen mu do bita ngaran mo bani ta bai ka da ko ja asade sa unta kiriya ke loele woza da bana ki kat bai la no chin dafa a chin payment di go be loy ke chen ka ne le ben mu do bita inu asade sa Canada cũng nông cái cú đầm cái hoa này piêu chứ cái chiếc là phim mình là mát mà chiếc là phim sợi cát trên cả và cái vị bận luyện direct le BP bita sợi cái chip hoặc cho mà yêu lục ra cái bên cái này áp cho bên trên cả cũng được mình cho cái luyện hoàn nữa cái đề tổ xe đi chỉ cần lôi cái chính mặt bài cái cabinet bitao của deputy chief former deputy chief batao này ra cho là William Jan Minyen này yok pursala baden bây giờ lôi clarify thế này cái lôi hoàn là nông mặt tara cho bên bây giờ nu có bây giờ phi secondary school bây cái gario dollar lan cái giật cái vài dollar cho nên bây giờ quan này chân cả cái lôi ran bây giờ phi uốn thiếu của rồi gol minon da man gado na tiyo ko be ay tutul $100 fi kulli shahr ke maktara bi hada kana ken ka aja ku yi wala yele
ken ga ne taw ki ci kan kan luy nafazo ko kay ko fi primary school ne ke jokke ga kaman bi ga ye kala $100 wala $250 bi ga me wo ko de la no wo ko tala fi mieda atol ke ga fasay da kuy tele ke nimtin ko wo ko jokke man ko ke yen ka ya kay piyo ku yiga madaris Panaruu ku yiga pana kim ku yiga ngaranga masayfiat bi ke yiga kay ban bulu da wi piu ka ta ko no kin ko tali go ba lo to Panaruu ken ga bayi nin ban mayol wo tala da fi miya taban ki ga tawo kin lakin wo ko sidi ben be kullu sana Canada te den ko wi ba ko ka asada ta wonta piyo Panaruu gole primary school ga secondary school tin ke barnami bi ga yok callo birana yemi $10 bin mi da piyo ken ka e ka ke ko ke yen wo ki ka ma ka war ka ko pe ka ye ga yok wo bi lu shaka di lan wo ke ka ke yera lo fi majal da lu tin le gobde yero den to ken ga lakin ran piyo mit ke bay ene yik pan kol ken e jil kol ken ne bi nyal ken ga fa yin kana i war dan bo lo ken ben nyal ken ke wa ni machakal bu ka jamtin to siya ke ben bitin le mo tamar ka bi lo tin ba jarit na jara abi mo ke yo we fi sharka to bi mai tama ke ga kuma ta bai bi mat abi mo ki yin we ko unte ko lu ko su abi mo ko la tan we ko unte lo bai abi mo ki jeme ban kullu fa ya na ko ni tan ci be da bai la na zaman ai la recommendation ke ja ka loy ka ke di junta je ke jame ban kullu ataw abaka gam ka junta bekarang la dim ko jaben loy presented tomorrow acha ga gone to siake yana ben kullu wonta ni challenges and recommendation ke kakati ke de ben kullu fa we chabab kuy balawe kalma la ker ne ko rangi to jama wala kuliye wala woni tiyogoro kuy bilo kuliye bita police kuliye bita je wi ko bungin bet da do bad kol chen kenda lani yanga bita wala miya inglabat ci gorot ci ko betem ko tang ci ko betem ci nu betem pal ke ngue ka de intikabat ko lo ci wod lo ka ni da ba pe pe ni na jatoy de da ci intikabat ko ci nu betem yen ga so lag liu je bu law ki lew ki ko liu ka yong la myak ki ko yedan thank you quite down ko de check le gol our coordinator ko ja former deputy chief we are former government officials. My brother's use which I got more the pay about. Yeah, and Majam, a call, and Jam is out of Hulu. I cheat kitchen got. So I will be stick to the point. I will start that context over, I think, Parian and Jibiyam Roe. And Bijam is specific and Parian, Lano Parian and Angay. And this, we are not dreaming. I suppose be Jarwe. Parian Hasi, Yokta Tina Kolkana. Good enough. The deputy former chief at the head of secondary school at Awadana, Santo. Ata chienda pariang manjia mukana tali macam apa? Ko kecil tali beliau juzu kata tada ko juzu ke masyakil cibayo ke pa nejunu arwah crisis wanto tin fiarfen orba tasha ko disasters talk tin hasa ci some areas ci ke ga flow حاليا حسب المعلومات اللي انا جمعتهم في جراوند باريان هسه فيه 19 مدرسه حاليا من قيامهم هو انه موزم كاونتس كفاريان كلها فيه 2 عدى ونكو فيه واحد في بتاعي وجاء 5 مدارس في كاونتي بتاع جاو ده اكبر كاونتي فيه 5 مدارس حتى ايفن هيد كوارتر بتاعنا هذه 3 مدارس زائد مدرستين ثانوي مدارس كاكه كاكتباري ان كاكه كغاتي بضمان كلها 2 مدرسة ثانوية عددية بتاع الطلبة وجاء تلاميذ
ما قد فوق الفين وعدد دي كمان نمين أكشن تاو أصلا لوي يعني ممكن يكون 100 plus كك teachers تاو on the ground. Imagine إنه أصغر معلم بتاعنا تو في grade 12 لأن كدرجة وظيفية وأوكي كك 6600 ده معلم في درجة 12 أعلاهم كأستاذ في ثانوي هو مرتب بتاعه قد يكون 24000 لما تيجي تعمل توب اب وانت لو قبل كم شهر انت بتلقى بينه المعلم في درجة 12 ده كيجي ده 13200 كلامنا ما أتين كأنه بينه تعليم في فارغ شيء لو غير لوي أو في روين جرا. So some observation تو يعني لو رجعنا للستاندرد بتاع South Sudan Act 2011 ما كان لنا education exclusive education تو parent I don't think وقدي مشكلة في مناطق كتير شديد خالص of which in terms of gender it's not exclusive. It's not inclusive, but it is exclusive. The thing in terms of the counties, like no one kuali nyutuaj, counties kaka anonke mashakil hududia, bitad al mashakil ko, manati ko katika do hajiru, ko anonke mashakil bitad flood, and huwa faydanat. Mozi madaris tiglu, fi biu مدرسة واحد شغال في بيو ومدرسة واحد في عكود ده بيو كاونتي وتعداد السكان بتاعه كاربع طارف وحاجة ميتكون ما بيلحقوا 70 ميل ده في كاونتي بتاع لبنان مثلا إذا أي تبين في كاونتي بتاع رونكو وانسى عنويل كنا ميتكون يجي 23 يجي شو وأكون كيف بتاعه كويس في توج اثنين مدرسة يلوي مدرسة واحد كمدرسة في بينغ كمدرسة كلادا يلوي it was sponsored by Sasangelo himself and كمدرسة كيجي كويس ده مدرسة بتاعت بينغ ومدرسة واحد توج في كومبا أما بعد المدارس كله توج كله ما في مدرسة ثانية let me go direct to challenges. One of the challenges is that more boys than girls in administrative labor, and I'm taught administrative labor kulu, despite the boys and girls, boys can engage girls. Concerning the retention rate in 6 counties between Panaruu, among 100 students who entered the first year in primary school, 40% reached 5 من 100 نفر يعني تبقى 40% ككيلا سنة 5 في 5 في process ده كله drop out كيرا لوي في كل مدارس. It means that when we are doing cycling with education, you end up in no and me at a sajjatu da 60 and drop out ukar bayin in kila sanawiya yani ga joge ngake he was my colleague ko to sana wala lakini in chilo way. In terms of transition to primary school, from primary school to secondary school, 50.8 at parent level, and 73.6 of boys kekela sanawia, 26.4 bitat banak.
kaka koje da sana. These are the real figures. Kako yake kaka. عشان احنا ما نخلي ذا الكلام ساكت وبيجي عمومي انه وين نشوف انه مشكله تورو عشان له كبينه بوك مشكله كده بوك واي. Why is quality education is more important in Panaruu area? Le تعليم قد يكون مهم في فارين. السؤال ده تطرح نفسه لنا كويس شباب. نحن كلنا عنين كبينه فارين كم مطرح بتعصب. It is a hunting ground. يعني it might be the area of golden opportunities. للناس بتاعنا في national level لأوك ذاته ميتوان كوكبانا رو ذاته إذا أنت قطرة منظمات في أجوامتك أشيء تيم تو ندير على ديا لو بداعان في سنة 2006 تلاقين رودي ديا كقول ولا قانا كوا أنا روك كجيم ما في زول قدام شروع ساكن روك أنا بيجا كصحراء في منظمات كتير ما في زول قاعد فوقه كدلالة بينه there is no quality education ككانج بينه impact of cutting random of trees كان one below generation to come لأن كده مما بنزرعه كون نفس الكلام في جامعة ونحن طبيعي يشوفوا عنده يعني ناس فات فوق له أقلا يعني خلاص ماشين ونكوزا ده كتير متين there is no alternative replanting of trees في روه وكيف كده generation ده ما حقنا لكن our bosses of today team كده highway شركات كده لو يزاتوا في areas كده they had a contract with UNHCR anong contract ma DRC team get him anyhow وده هو تاعو يبي خلاص لكن الشيء بينه مستقبل بكمية كريتا جام هيكون شنو بعد 50 سنة مستقبل كمية كجاو هيكون شنو بعد 50 سنة لقدام. So عشان إحنا بوكنيم ل quality education is to address all these things for generation to come. إنه مهم بتاعه. في باريا honorable deputy chief بتاعه تنا. I think Ian and the rest of colleagues were the first people who became the legal instrument support of education big now most of our teachers even zaman kwayo oko kijilwa train if I got training to alfen witness through munazama lano the first assignment di عشان baya usas ke munazama قبل ما كي وزارة التربية kwani alfen warpa man kwayo oko kwani randomly lano most of people they were kharijin oko 27 في الليست أول معلمين فنجة بارين فما مرنا training so اشتغلنا حكومة الجنوب وانتين بان أتيكوا بلو train what's so called the professional teachers document so most of the teachers I think at that period we go through the legal document that govern the education system South Sudan Education Act, Universal Declaration of Human Rights, and then Convention of the Right of the Child, and Guiding Principle of International Displaced Person, and then Convention relating with the status of stateless person. All these documents, these are international documents relating to education, relating to the right of education. Unfortunately, zaman jam hasi tanin fi fare mashi kois basawi farena kan wanci honorable ya ke gagloe tanin mashi kois jipo manage no biyo ye ka ba malamin bita science talk fi secondary school hasi haliyan malam ga da $500 wa huwa tani تحكم على قرص 24,000 جنيه. Community involvement. Community بتاعنا ما كده شايف. Community di Panaruu
ما قد شايف تعليم أو كيشون stakeholders تعليم كده حكومة تعليم كله before حكومة كي مادمت وين كي ودمت ويلا area تاون جيران الشارع لأنه مدارس كثلاثة خوش تاون متين كمدرسة لما هو يطلع شارع كمدرسة لما يصل كامبون ABC لمدرسة سو ثلاثة مدارس كذا كجيم متين إتيان كمدرسة بيلوي confused لكن كمدارس كده فبتجي إنه أسرة بتاعنا ما قد تساعد community بتاعنا ما قد تساعد كشيء كتعلم تيك بينه أشياء كده أنا لما كنت أستاذ في تور أبونا عربي هو قاعد هنا 2002 كي كوج نون imagine أنا تعلم كده نم قيمة يعني كم بون تاو تين لو أستاذ نيون لو على كير كوي كطلبة كي يجي كوين بتاعنا قاعد يجي من جيران تكون ليوك في بان الشلو حاليا كلام لا يليو عشان لو بينو كاي مدير تعليم في فاريا باو ساس باجور في هيد كوارتر ولا بيو at the moment على توزع لأن كن مسكن كواتشرا نفاذ شامل بيرجع كاكين عن مكان لوي مكان حكومة المحلي يعني باي جو حكومة البومة حكومة البيام لحد ما يصير حكومة بتاعي دارية كلازم بدأ لوس تاو كين بلاش وقدنيم يعني أعضاء بتاعنا بتاع مجلس بتاع روح أجينا كوان أكين بيل تيجلو باس كله ولا قانون واحد إذن قانون بتاع تنظيم أعمال بتاع المجلس أكيد كلو باس خليك من الحاجات تعليم لبينا كيف يعني زمان في السودان المؤخر أكيد والدوائر التعليم to support education achieve national budget. We are now depending on national budget. With coordinator, I think angai beno mezania bitana now achieve independent with education. Go jamano baru. Let us be frank. Mezania bitana ke hajib tat hidashat milion berbomia dan SSP. Mezania bitat talim. ميزانية واقع هسي شغال ميزانية ده من زمان كانوا حكومة كيم بدو تعليم 3 مليون وباقي ده قايتو يمشي وين أنا ما أعرف ديبتي شيء بتوع بيك وين باقي ده يمشي وين حاليا وان شيء أول لدينا أشويل جن شيء كنا مشكلة طالب البرلمان وطالب المجلس الوزراء وقال مع الرئيس إنه ميزانية كانوا يفصلوا في زمن وان هو ميزانية رو فصلوا أمونا صغيرة تنا ويبتعلم كجبان كجابات كويلا أنك حكومة كجبان كجابات ويبتعلم كجلا وزارة تربية مباشرة أنا مسؤول كوزير كمدير عام بتاعه باقي شغلية بتاعه حاليا وقتني روم دينا كان له بيو ركتي لويه لكن ده ميزانية نعم أنا درسها ميزانية بتاعه أنا التعليم تاعه عندنا بنسون اللي هو PIT وقدني ويوك تيم وقدني ويوك خرسانة وقدني 2% وقدني مع واحد بتاع سوق بتاع إيدا سوق بتاع بونكي سوق بتاع جامجان سوق بتاع باريان الميزان ده كله معقول ده كله جاز الميزان ده كله معقول ممكن يمشي operation بتاع السكرتاريات بتاع حكومة أمانة العام بتاع حكومة ميزانية جديدة من جاية كده أمانة العام بتاع حكومة I don't think أنا داير إنه من ضمن التوصيات إنه مجلس بوكوين مجلس بوكوين كنا ما كيشون أنا البادجت دلوي بتاع الدولة ولا البادجت بتاع الاستيت كل ديبارتمنت كي يك ميزانية معين من ميزانية بتاعنا تاروه ما نقول تير كوزاتو ما نقول تير ويو كسمنا على باريان أتو ناس تعليم أتو ميزانية يعني ميزانية القومي كي 7% هسي حاليا بكون ماشينا نعشو بادجت وانترول باس لاست ويك تقدم إنه هو كي جواك ل 12%. طيب انتوا برضه ما عندنا 5% في الولاية من بادجت دون اوبريشن ده ان شاء الله يكون اوبريشن مثلا انا متذكر لما انا كنت مدير تعليم كان قاعد يدونا 250 جنيه قاعد يجي من منتيو كيك اوبريشن بتاع مكتب التعليم حاليا ما في كلام ده يعني الولاية ما قاعد تساهم في التعليم
فأنا there is harm بتاع الولاية إنه ولاية بتاعنا بدأ إسهام لوي في تعليم. So what I'm saying by this involvement of community is that community has to inform the committee and make what so-called campaign. يعني كل مرتين في سنة. بدأ campaign إنه بميت بكجا aware community بكجوا aware إنه the importance of education. Parent teachers association are to be supported so that to assess the safety of the school and development plan. Gender is to be one of the focus things for school. Can we promote education in Panaruu? And how? I may say yes, we can promote education in Panaruu. The local government has to prioritize education by imposing laws that keep children enrolled in the school. That's the work of the government. You should have to make the laws that should be followed and then imposed by police and whoever is sultan in the area. Punishment the parent. Panaruu Student Association in universities and high institute and community youth office led by Comrade Achwila Mekwe has to volunteer themselves. That we have to volunteer in to teach our children and be a mentors. At least we should have guys to test our knowledge. And then our knowledge you go to Pariang and then test whether actually you are educated or just matter of that you have received your bachelor. It can be also through donation. We can donate something, can fundraising, or through what I have seen 2 weeks ago did by Juba. They have donated some of scholastic material to our school. I hope you have followed this, guys. We have also to support the local civil society to expand the non-formal accelerated learning program. Because this inclusiveness means that young people can move to a big period. So we should have also our parents quite bear dia ku adamat ku anwan chilu mes magidru no big schooling book loy barran bitar acceleration learning program or alternative education system al huwa ta'lim al badil aw ta'lim al kibar كم مفترض بلوي كه كسبيك بيج دانو تعليم أكيرا نجاي. Come to my final things. I think these are recommendation. Community capacity building for the parent association, school improvement plan, SIP, increment of teachers' salary. Yawana kalam nasab. Madamit pada. All of us have to take it serious. How we can improve the situation, the salaries. Shawala rabbi yawana fifari. The last person who pare wani jadi. Shawala bat kini ka 50. Usas ke nam sitar. So we in 1 year shall be our shawal. A provision of accommodation for our teachers in counties. Ayya mahal, she have to give directive to the county's commissioner. Inune na accommodation the teachers ne yike botem zaman. E botem benena tamani on teletin madrasa. Tamani on teletin madrasa fi variant. Da variant basalon dem no ngele wo. Tamani on teletin madrasa o gerdirna book teachers book lo accommodated. Ara na nun ko kan ke labew. Tonyang na yot ka ta fibiu. Sit na Michael West minagai wadena o fibiu. Kwachi greater Isman alera ma fa accommodation Isman alera talim biga ma muhim fizor gal nehna oge number 1 oge bigren fi betiu. These days the last result I think Ruwen somewhere there the class mushkila okay di kam nyanki
teachers training in a positive discipline method, so to prevent the corporal punishment and improve the gender inclusive. Integration of child protection activities, psychosocial support, reference way. So from perspective of improving the school and community environment and contribute to the protection of child, and part from the community sensitization. Development of a strong partnership with existing education sectors, at least to implement the project with a special attention to reading and writing. I think the last thing is community to be organized in counties, at least, and then the department will be called Department then the department that will be handling and address the challenges girls face with school. Otherwise, let me say here, thank you. Thank you. And she be down pay. But you come out of quite equal. To one year and the man pay. You want to say, well, what I am con Benatan. Manchana 5 minutes out in Janko. Yenison Michela. You chocolate, jelly shopping with them. So, Karabai. Karamashi Lino. Don't I have a job tea? Well, okay. Again, the one that many be one, the man she will offer a job. I hear the run, Ben Pimuta. So, the work I been allowed because Miss Kena Victor, don't because men Jimaro, a job, Capdera, rich in Nomet Kulukul. Lakina Musufida and Mendi job, Lakinti, we look down. So, we have Kurunja Law at the just I should miss the environment. Yeah, and I quit, but the experience only for 5 years in a kettle. So, one was on the back out as Ben Jamkin, the road area. The area. One of Galen leader, the local Jam Jam. Lakini ya current differences the community ya kwa jai kubaya kiri yake kiyopotele ko ran lu kiyan ikakawe kwani ran mu ko kuran to ran ko go la ban nyal o long lu ko kadila te pe wan ya la ida be ina ko taw ida ina ran na we ko be o ko kuino na we ro jai za Joe shot yellow. I shall be put seat big a chum tin. The day I shall wouldn't be joke. Let a woman, we walk away. Joko 30,000 Joko show. Who call you incentive workers. They receive $100. They are a job of 400. One day no benefit. Okay, she didn't benefit. One day no insurance card, passing him insurance card. We are an digital third in Gillian. Like him, they do mobilization. Oh, live and malak. What is the problem? Well, use that when you call a lawyer, they Morban, we are learning what you left with an asset organization. Mikey. The one here and Bijan organization itself, a chair and like a board Denmark. So, Damgrian Denga, who Mikey. Yeah, lawyer Zanya Kolan, Chinamushila away. Kidira joke with what will be up in your pocket here. I will kick a tiagi. Tell you what little I'm going to ban. Okay, look at what look. So, I tell you, like a Mijalo position in one by Jam Jam, Pabo Dokan, like they were fighting. A weak position. Can the same big low and dig, market of Kuma, about there and Louis higher. Taban until allocation pay, so I have to get for DM Zato. I could do a target, 1 year away yard. Well, we want to get some, who made the other time. One mission. One Jaja,
achin ko je team be lo pio ya ke kan team je pi lo kriya ko ku wit team je ka tem ka ga lu ke reflex ago da karan forest protection ko environment za to de team ne de to kwa campaign ka loy ago kristal ci ka dem ko pio ci la ko chore pin pat e jus min inflation kana e rio en pin so anje ben odo ke ku ya chat $8,000 dollars awi jan go taban benefit ki 2 years ya $3,500 ja yubik go lan mana da okay wo ka ba ka de long run ku ba long lu we dan ini area mana ja time ko mon Pakistan bo la sa time bo la okay ka banam ja yin ki do ka nam jam ko an ci ko ja ba ka cha ka ke go go team ka lok to ko ko so je yo ko yo communities ma ke go fati ke manga 2016 isagana manga yo la dit kai dit on logata ke ni ben bo ko chompin le ke ta mo lokia a che ba da nong da la ni lu chu yo lo to cha to ba ko e wo chomen pin a che to da ka digin ba sha ne bu jam ko boku go ko ka de wulo lo ko ka wai shi yo ke che pio bo di ke we na di za bu shop fall current 3 location a shuk loy ja a juong to kwa shuk loy jam kwa shuk loy fa mi jo ko gweo mane ko ke team be di de ke di or ke mi ko lo la yi team shetru ya cha wi ke manga nên nó cũng phải về của cái wai thật của ai chồng aku ko nim go lok la ko ni ben kut jom ko wai chom sira be ta ma be lo lo taban wo nge nya pe kwa ngi ke de ge lo ko o le nge yo ku nyo da ni wa le yin ba nya ra de ka ma yo ke yin ben mai ku ni mi go ke ka jo ko manga chom no lo wo ge je nam ge ku ye ku chom ni ko cha pyo because o ge be lu haya ko je yen pio win min community zatu e ko myo wew because yo me do ni lu kana ine yo wew ku lu le yel pin ine yo wew to wana de ko je lu do kede a che lu do ti ngene wala dio to kem a che lu ke dio jo ko to ne loy ko tim ja to so bi fi ki ci bo ben kana de bo ban protection the environment manazam acha juang to ko duna le ran man ya juang to ko ida ke nafsa ka wa lo ke 2016 ina shi go fa ji ko na to different fruit to ko bai like karam bai shi o ba ke do shi ti man to fa mi bo wo nyang pinyen ko da na 5 years ka lui one team short ti ko lo bai rumbe ai shi so ke ci jodum e ti jadu kia kuma kino to na kie munasir o yi ka sho taba no ne team on team ke ete bin buya de shino kwa ni sho team e yan le ke ko ka do mo sho ke kwa shik che la ka to ya mana e cho ke ga gore ko cho ke win min de to ngai do so oil companies achan chi jan biya ko yo de pat the department yi chom team len che pyo electric ye chom we to agwa wa ta cha chom da de abin abja la yo ni yo la we na lakini chan bera na ma ga awi ba ka chom to ban ke solution ke gelam ma pa ne team ade ke be gelam ten kuri ro ke na yi kwan karan kwan ke bong ke mo ten ma krele de ga ba la ko wi team shera ne ba yo ade ka ko ka geli kwabe abida chabam lu chabam do ne ashim ko ayen ko dan akai got experience ke to ke yen aki go collegian gam tine college of education kwa jai kwa chin lo yen ko dan ki ga sai kana jela long sai ake yan la gale ko por so en lo jan lui bes 5 years so lo ba lo senior jo lo bet ki man lakini jang bata pinye bane abiya ke ko ke taban
taban senior shi where we mbula jot una malila ngabe penen abde ra ne lo because ka planting of trees ajwe ka jwe we shall collect we cow down we yi haja so forest protection wala environment protection we bi janga chi 19 ke janha ke ka ki chi 19 mana zaman a shi gab lo kwa kuma ke we ba to den won long education taban ade ko jira ko kwa de drop out non duet chukuk jo ya chilo ko glati with vocational training center in Faria kwa we join hand ba ko wo ko bai bi manazam wo ke visha ka wo ke we Faria njo taban dressing of pure digital ade wo se ko convent queen pure no makana queen pure welding injo bade wala yi haja ke be wiyo ga real tijan ki bona cerka kunaje manazam because kaka talk one and livelihood so teo to glory ke toma in Mr. Coordinator lega comrade chief ekene nkoy vocational training achan do chuko dia ka chigala lam fe kene agora na ten agon taban ane pyo na man kwane myo incentive like $100 kwani hini kibra real toka lu graduate yina ni startup ki ayi bakari ke to wa longa o nyobo ye kwena nyobo ngoben adio le wane lu damani yide in chebala lam fe kene la jeri wore na kan ko karam ke nam to fe ke lu train capacity building achima na zamalo ayira etala kwina kiye manazam edam kira joy kana jamit zaman itu ko dak jelo kalas anchi bidang afe ade ke shima yo alu runte de kre the security edo ba lage taban achelo lo ni yoku jo kol ba ting inche mu ni kara ku yi ya da to je mu ni kara abi ke jola tingiran bu ke jola geri ge benen geri taban anche ko kursi jip panche ko kursi na ati bina jola ai we eri andu ke lo e ke wa kuma gon jama didman kuti jan siasa mi da lage no to karam ki kane ke lok cha de nye ko to me misila santino mo bukati e mochi ko nafsa ko ra no planning atoko yen ba ne ma ne ko no ko dog ruwe kuran won nge cho kura ko de ge e ba ne ke ko ni e ko ya min di e to ra na bok bi kure na nin cái lối mobilization bi wa kuma kon bi ka fe ko ka de ki ra ni to ku kwe ke ben nge ne ne sala wula di tim ni ne e ke do kra na ten ku mon ba da to de la re ma da wo ko kiam ke kwa le one of the senior ki siasa de ruwe ke nam lo bol kwe go le ge ni shuf kol beno do o fiore ke matari ke na re kura ko re ben wana ko e me de shige go le ki roge go we je go be shi na mi baba ki yo la tin ki ke ta gabe no ya ke go le lo ko ke long bina go tin bana bakri jola tin bana do tin shukran shukran shabab jam piat wa I think conference well conclude ko ke wi ko dit ko 30 usiasin bida fursa sin bugi ke ubada ta video bada speeches rena kan resolution baden udama na to sawana ya sa kam saman ko be sa sita 555 so the man sa sita kake ken bigo final resolution na boke loy daman tin kana book fursa abog yeg tultan 30 go wide min 30 kana bo yeg purta bo yeg pursa kana ka tultan ishan ke le yin
bija ting dawan lo to ka ngi je sorry Rabla kum del walaya ala ratu coordinator protocol mahfuz maktab bitan shabab mara shab bitana assalamu alaikum jami'an yan ajan long di ban đầu với shabab hoàn thấy cái chân lẹ quê cái hoàn các cái luyện cái này cái khăn cháu có ngã cái quê nó xong đến người đi mà cháu có lo xong được chiếm này đó là các cái quy web số phải chăng quy nón bia lôi số bằng của ba mươi gì mà đây có cái thèn của giá là cho nó mà xin được vào của giá chi cho nó để nó đi chơi tiền luôn trong cái gì thầu tiền là một là cái gì thầu tiền từ bây giờ kan một cái nó có để là đuôi phải là gì không nhỉ của cái chú mình là đã được thằng gì và chẳng cũng nói đến nó quay chỉ được cái nó chơi đam mình bia mà ở quy nón có cái lối số bằng ngắt một lon cái thầu nhà mà này lo có thể cái đấy cái những cái chết đuổi đến cái là ôi आता रान के वो चौलन चंद्र रान मिले या नंग के तो जो लेकिन मान रहे लेंदु बले लान ने जिन दिन दिचा का मानु कुछ जी ना ला ना दिन वन तो ये लुएल दी कादा रे तो तुम जीम भी बारे का योगनो तनिया हो गए नो बुको डा के तुम ना तुम जीम कोया के ला चौन ला जिन के यमरान को बेचा का या मानु को ध्यान दियो का ना चौ अच्छा तू रूड awet lạc lo cái quay trò này quay cái ngắm ngắm thật tuổi cái tối đầu chú bọn nó chính cái thầu cùng và đến cho con lèo quay vào mà đi cho con cho lèo quay các cái chuột là các đôi này cái đằng này ở trên phòng nó thua thì cũng cái dính chỉ là nó thắt nằm rán cái kẹt thì cái dính nó chơi lười lay ra làm gì à và cái chuột là cái nó mà cái lò mó cái và phun cái phơi vải cô ấy vừa kia là đến đây đâu ở chiều và chiều đó cho cái nó có cà phê và bây giờ làm cái cần chết khí đó anh cái đông cái này khí cho trong cái chiếc mình chết khí rồi cái lòng đó này anh cho cô cao mũ còn cho cho cao mũ khút cô chú đóng người ta nó đó khoai chút cái nào cũng đông người ta cái nào khí rồi là sao khí đến giờ ngấp sấp đi cái thầu ông nhìn chuyện cái ăn cái đồ được cái gì nữa cơn người ngấp sấp đu phá lo ốp chọc vấn đề như là chỗ là cái coi nữa như là nhớ ở đâu coi cho cô hoặc cái loan chỉ phải à ở trên Panaruu chốt phải không ăn chỉ là dú cái lúc cái nó còn đèn này liều khói cái lò trong chẳng chỉ cái đó chỉ khăn để chiếu bảo kalau kita menunjuk kucing, entah nama kan ke, yang tu lecon, kiri di depan, you tahu yang luku, nama kan ke, wajib anda nampak, asal kucing leyon lah tahu, dia lah kerja, apa dia berada, kerja bagi tahu dia, boleh cara tu buat min luar ada, dia lah kerja kerja dia keluar, dia kerja apa? Dia kaya nak kerja mana sih bel mana sih mana je piau ni. Lain je, kan ni kan kedua tak kaya macam tu sebab kamu lain kaya jual unity, adik. Non dia kaya hari long tok, kujang ngak yang ngak kemen kan, kutok. Nuan dah tengah, kau kaya jeloi wang lagi. Tapi kau ni kan orang lo tu kerana wang saya biarlah mana kau nak apa sih? Kau kau ni win nak bawa kaya ni. Ôi cái đó có được quyết, hay bên nào quyết là quyết một thâu, à quân nó ngon gì tiếp, đất khả năng một thảo đất khả năng một thảo cho bớt, tôi quyết định đến bài cho quân, khi ông mà tuyên phán luôn,
ne Panaruu kula wula na tan inge amade lakini langu ndako duera kuy duera wula nke duera kuy ndako pak tol kecil langu jika duit kecil tak ran ban ke dagang ke ran bu kai ngal kule paria na no go ram na mane na ni chapa me miot bai ti chi tong de bak ye na lagi ya bak jam ke ne ni ajan ni de ke ju ni no ne lo no ne lo mà nó nào cũng mày quyết định mày quyết cái gì nó có liệu làm được thằng ấy mua chuyện cái mua rú gà lắm đó đi lên yên cái gì thì cái lùi thì phía mua ra nó chỉ là mua cho cái bao phá đi à chỉ là này là nóทิ้งmột cái cụ cái nắng cùi đúng cụ cái đúng phá đúng cụ cái là thao lê muối cái bài này thì cái năm mà thành nó gọi là cái nếu cái tông này chiến là đi người đang cao để thấy người đang lo cô bình được rú em hoàn vô cho bên anh cho lòng đi lo trong cô nó coi cái là lo ấy đứa có còn là đứa để cái yếu khai như thế à đứa có đau khổ ta cái vấn đề đứa có phải chọn chết thao được không cái cái mà như biếu phải có mấy cú anh cái chuyện rồi ấy đứa cái chơi vậy cả hôm nào khi là năng ruộng đã chẳng giàu đâu mà cái kho lâu đi ông chiêm chiêm nổi đi đấy các kiểu kho thì nó đang khổ nếu thấy chiều đẹp cái chẳng phải nó cho phải phải mà không được nữa mà nó có nuôi lồng mà ôi các bạn đâu có cái chơi đâu có chung cái chơi đâu đàn cái bên cái chú lùi nằm mặc ra thế cho nên anh đi vô cái đàn này lùi qua chắc cái người bên này anh xem vậy lúc này trong một bên trong cái nhà sân cái đàn này á đi là cái un đàn nó nhàn vậy cái un này em một số này mình lo mới giúp nó đây nhàn luôn này bộ cái chia cái chi đeo cái đàn nó căng kìa khai thuốc cả nói chung mình lo nó đây nhàn luôn nó quỳ đi cái đây này chẳng chia cái đẹp cái đẹp cái sự đẹp thì chưa muốn cái trên nên do cái đây này chẳng có cho bé đâu đâu phải họ toàn muốn nhập vào để đi ăn là cái ôn luôn cái mà như cái quay quỳ lên cho một nhụt tao mình anh chỉ biết không ở tao mình là thân để gì nhà quyền đi quỳ gì quá tao này nhà cái này thông thốn của cái này cái phim thôi anh chỉ lấy đi kiến nó cái đó chẳng biết ông nào cái phim mà cái lần chua lại cái này mà cái mình cái đi cái làm cái gì hiện tại mình chỉ cái gì cái bạc cái đom cái gì hôm xin nó phải căn dám được cầm cái dám để cho đi đâu thôi hôm xin nó nói cái gì à rồi sẽ biết thằng cái gì mới là rú ấy nó mù rú cái này cả quỷ ngay là cái cái gì cô chắc cái này nó Panaruu cái khoa gì mới là phiêu phản luôn mù rú em ta có muốn nào thì nó không thể đuổi đến cái chỗ là đuổi cái bạn cả là có đuổi cái bạn cái đồ ăn chắc kia là mà đi làm chứ cái má không được thằng nó nằm thằng cái đàn nó đuổi nó mới biểu cho đàn cái áo ấy à khi nó còn lời long đi biểu cái đàn kia chỉ mang đi phần với cả không cái bài này yên các chị chỉ cái giảm xin này chúng ta để các anh ta của lòng đi này thân của lòng thân ya quan cao kia lên nó cái chốt của nó thật là nó gọi chi rú em chén bal ấy gọi chi có loạn thế gọi lo mà nó cho bà mình cao hoàng thế thằng này giật quên đi cái chữ bê mà nó cái chữ rồi yên rú em mình đi view lại đi các cái con nhiều chứ châu miang miang ấy nào mà nó bây giờ thì con nhiều nâng kim ăn
mà có cái nhụt cái em đi dengan yang tak berkan dengan ini baca mà con đi ruang nhụt cái chuyện apa tu ayah ni jalan kita kujo kaya ayah dengan kaya kuma kaya lo ayah ni kalau kursi rugo ayah sida jur ayah ni kursi mungkin tahu uang karen bawa ni guna ayah ni jangan diam kau bukan macam oh memang betul ya jadi bila baik kau bukan kebab ada logo ini cuy aman baru kebab Orang banyak lagi. Ini ni coba banyak jalan, pernah luar itu konferensi. Kalau luar konferensi, lani cuy dia huai sih. Wakan cuy dia ping Panaruu, ke mana rangkau taruhan luhun lah. Kau nak bawa aja boleh. Kerana, waktu sebab kita tahu lagi itu kan. Aja nak saya cuy, orang hari itu wai dah ni dia cuy. Kau wai lah orang cakap kan ni cuy. Kau jangan kena. Kan cuy. Kau cuy kan ada Panaruu. Kau nak pergi dia nampak apa cakap kepada yang mana nanti. Awak lagi Panaruu. Kalau lagi konferensi aja magasa, enu kaya cakap cuy kan aku belon, aku tahu lah. Oh banyak, aku tak sih. Aja anda nam do, lano, tiada ngabai, nanti dia kegemat, kumain kucing sini. Kau kaya orang macam siang. Yang tu mana cinta biar lagi lah. Cibu ada apa ibu? Cakap dia kebab. Biar bejam bejam, dia jangan ni cakap bejam. Kau jangan macam apa? Ayah pan, kecil dua tu. Anu mana engkau aje? Ngat engkau aje di lama. Awak ni wafin dua betul. Kada yang thong belajar, mau dia bawa kait pulau bandia. Kau biar kau ngep, oh kau jalan ke, kau boleh tuan juru nganang ngep aje. Lagu ngeloi kau mana jadi dua kawan ke, wana tong siapa dia ke mampu nak gay dud. Aje nyan ke tinggal kau muka dang, kau lihat tong ke mat dua kawan ke dah tong oh. Neng dua wan ke kono, kau ke nong ngajin, bagi coba berjauh. Kamu urut bagai miut derukun, kamu awal, kulang sal. Yang kawan lawyer ruang kena bermana sebab kita ni. Nana pitari bukan aja cakap kalau. Meri itu ban. Kalau ni apa ni ban kuya aku tengok lamu. Cakap kau ni kau ni. Ayu anda hanya nak coba. Enu. Tijik kecap, abis tensi meloy lah kau pati kau jangan tahu. Kawan lawyer dia kalau faham. Cakap kau ni kau ni. Kau cakap muat siapa? Engkau ke media nak wakat sih, engkau wakat sih. Kau jual lemah aku siapa? Engkau ke lagi. Macam ni yang dulu, kau jangan kerja dulu nak boleh kita. Yang tu nak buat dia ni mana? Ada dah ada utuh. Kau kira lah yang ngat dah lagi. Engkau dah salah. Jadi yang mana lagi ni? Kau nung, dah tahu. Anu kayak mana? Oh, iyalah. Apa? So kan, itu loh kan, banyak anu, konferensi kan, nak kau beruang nak kau kayak ni, nak kau beruang nak Panaruu, dia ni ikut siapa tu? Aku loh. Kamu kan muka cinta deh. Cium kan gambaran tu, cinta leban, biar lah nak kayak ini lah, kekera lo ya kan nam, atau menjauh kacau tu kalau nak ini mahu tu. Anak aku tu ruang apa? Aku ni jual apa? Ya nen, cantik anda baik,
sập chập chẳng đi để cha được phật cha được chính là yên yên đó đó này khai chụp phật khơi quan nó làm nên mà nó cố cái à cố cái chưa rồi nó mà đi cha được cha được giống giống vậy tôi còn cũng phải rồi anh cũng đang mà đó giờ làm cho nó phải kakak tin là mua con làm cái con bé chủ chính với các bạn nghe tiếng là với kakak làm tin nó có những công nghiệp 그냥 감가는 라고 말이야. 조그란 이지를. Tiene alin pi. Protokol mafus. Kodipuan kruwe ngan ucak mot. Shabab baca mot. Tarabena shabab baca mot swil. Jamot ban. Ujala dia, aku ya dia pindah ke sini dia. Yan thì chỉ jam to kan pa jam ra đang sẽ cái chalon na pit amara en pinne e pio kan ban we ban pio kyo kai modun quan chứ quan cái đầu a cha lu a che bai ban ne kan ni wana kol e chi di ko la chi di luang mi tien a sin ngi chi a film ya quay ada cái tin ci bay bi jep yo